Keri, o le au soa ele la ile toi 5 minute le tūlai ono, mai ngoto i fo ile lusu 4 minute te ai le tūlai valu ile awhiawhia tai au, ma lo tala na o le tamu le soa mele asoa tai au. So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o te sema e anga wa uma ile se e jono manu ai ile luse lau 5 sfultala pepa me alofa. Fa ile se ile aso fulu iwa o te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu ile Radio Samoa wala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu monisi fam talanga. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au po e peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane ile mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, ile o iwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Pole o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Whaongare tau tua le Pacific Easy le masina atoa November, ma mawailo wa noe te manumalo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas ful whailonga mo Samoa, luas ful foi whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o yaso te tasi. Mana tua lo whawo pia tātou whapitoa nao le 5 tana pia whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whabe ai. O lo no foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whamalia ina fasili i lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le la whaina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi no pili o le vai, mo li maisi au nanga i Samoa, o lo mawhai na whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele, be walau mai le telefoni o baru se lau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Be whao ngā le tātou app po le direct transfer, e whaasawa i lo teimi, ai maisi o taunga tāwhoi le pensini. Pacific Easy, o la paanga mo tupe whamo moli i Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand nei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa.
done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely Look what you done, to my heart. We made a day, you said baby, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 lonely blue. I got some lonely, 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 lonely blue. Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le au auli mafufonga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. O le wa lua se fulu ma le lua miru te te ene le July se fulu ma le lua i le whenga ye o le anturu u le sa nga i atu i ngā ruenga o le tai au ya ma vai ainga he langa tupu i leo sina koma i oe e leo sina koma le mea na o le awha i tūla nga i le lua i tūla le lunch i oe tau mawhaina sui o lewa lua awhe lua wha oi po le voila uma le awhe lua awhe lua wha e o le mea anga nga whai mai le awhi wa se lau iwa se fulu ma le wha pa tala wā tui lau mai mō malau wha funga anga le rivaenga le aso le wha ta fiti o ngā luenga tiute ma whai wā lo whilima le pa ia le silasi o le tātou o turu ma lo le o le sai ma lo le tau an tai ya e wha ma le manui ngā o le tau le rivaenga le awoli au whi ngai e le anturu ma lo longa ya o vai enga e le ngata fo i leo le tau la malama fo i lele po o ai nai shout i le dei fo i a awoli o le stofi fa malo antu le ftelenga ya tu dia e pe o le tomba ftanga mai le July hiva se o le mai le July se fulu malelua e la ngatu ile ya ole polokalame le balu taiao e pe o fa tasi mai le tu ya na tashi va lua male tu ta ya niwa folau ya wala vale tu no le da tu tro o le mo le update ile nga se ngasi e o le sunga le o ya to vai men o la wa fitus full percent lo na malo si la wa ya e mo miela ia leisi tolus full percent o a tātou sanga makua ki ngā inga o ngasi o le sunga lai wa eo e leanga fo i wa ngalonga whaapi o longa vai i le te milena ti awhai eo e o tūlanga landa o lai matua mawhati ai le sunga lai wa o ia tawai ia e mo mi ai lan tolus full percent ia an tolus full percent tu i e malana whangfuala au ia ona toi fo i maile ai le aso antai io che vuoi fare questo sunga wa ya fa ma lo tu le yema moli ti io lo fa fa io lo che lo fa che le akula o le ye le mol me o le fang fala au le i te le lo po io la u makia kia on mo kwa che le fang fala au le masa con o mako ofisa ya va tala van tu le ringa wo ya uisoli ya ameria fa moana le ma lo ai masi mei a Victor mala ainga le ma to mira Brisbane e Australia fa tai a mosa ina me pone kwa yanga o mai sole ye yang wat ke fia va ya I fo ringa au le yo me pone so ka fia ru kwa fa pe mai si samo ma lo so I fuari seu ya e lenga vo lo ka ru kwa fa pe g'day mates how's it going down under vai lo kus fo la usamo bueno au sangue si osi malo antu le rivaenga le awoli Robert le Petit Savelio o le mafuto mai dai le pitonu le osida grow Queen Selani io le stete malosi le state of origin taile fantasy mai pepine navy o le mafuto mai dai Fairfield dai Brisbane le uso yanga solonga pelenantu pauli laki o le ua io o le wati poti tu mai au kilani dei
nga I kale stit yo ole over le stai mal tamale lei kai kukusa unuari nes mala ukamanga le oifo nganga kulia kumarunga ngai au kirangi nga wonga fo ngai timaru kiranga ko ki fo yo so mai lunga yo si uso faiava o yo le Java life forever ma lori fai faiva alo van tu I lua fa ka fala au malilo ni ya woli Augustino Tiava so Elizabeth Taifi Cecilia va tali ala lua ma lo le soi fu ma le langi ma e Cecilia fio ai ala mai le taia oi le ole ale me te mua la vona e foi ole ala me mua la vona e foi amau Taylor ele ma fainga Cecilia o kanale ala foi lenga vui to te le tanto e o fu ia o ni sute te foi le mele kusanga nga ka pula mai I lunga o le me mua e soe o le kirfo e kiri ala mai lo lunga e kang o le dimor ko inga pole lo maku Eoi, e le kai anga e ala mai lunga e kang o kulo I sio ngarima po sio ngakau I po sio ngapa ku nga u mai o e le fia fa sanga mai o e po ako e le kai nga e fia ala mai lunga e kang o kulo I good morning honey hey good morning my love e kusa olai kusa lenga ma ngiar kai ai ke fa ia kulo va penga kusa ngai ke fa ku mama good morning baby e kusa ke fa ia kulo va penga ai vai ke va va oi ngai o fe me ke sa o mau menga ngai ya wa nga po sa wa ngi va va pe o ke ni mosi wow, baby. Rei ma se o ko e mo. E fa pe mai ki o ki mingi o le hawo. Me nga e fa good morning va pe nga lela. O ke fa ku ya o mo ka e pepe lo. Awa o le be kupu. Kusa le ke via romantic bombastic ko lomba ko ko Ioi, ore ke kau fai aku fa pe nga foi lele o nga wo so I fo lango nga fa pe. Ka no fai yo ko lu o lenga ma ko ki nga inga wengo la so ma. Ioi, ia le lai o ke vai aku foi lele langa fa akafa. Ia male unga me o longa pa ko foi lele ki nga la le fa ka nga moi. E kusala, mga kuwa, o leo ke whai aku, o lau whai siri ngā ne ka whai aku ki whai kone au. O le ale me mua nga e whai apa e marifua mai le taia. Ia, o tātou, o nau lewa, ma kofu ka kumune ke le whong. Se I vanga nā I fwoi lau wari ia o muripola muripola, ia me se usone ia kau kua. O lau wari inga, e ese ke le whongi re kongo le ven. E se vor ke le whongi re rako mga ia kongo le whani. O kamaranga, mi o mo me fu yo traffic. O nai ke u kongor ka vale. E re ki ana ke fongi nga lai la lo longa fo foi le. E kapele le kusanga nga peko e lua mi muke o fare kapele fa mai baby. Le o ka ya ori just yo. Ya kapele ku la lo ka vale. A veila ke va fonga mai tina ne yo. La I fo yek pa banga va ngangi da ori. Sia ki kongo ala lo ngofo. Ia ngofo ala ka vat. Ale lo nga. Set. Mi lo o pola me fa wala ka na le foi la o mai ki a polongi. Na pa wala ka fio lo me le wole ko. Mo le ko fa yang ke fonction wo. Je uso ya tol pa protection. Ja. Fa talo va tuile au fingal wengal dichisa. Ja, maar de jongen ja le au pepe. Ja. Yanga, awa ai ka fa pe ko foi lele Good morning. Wa o le palang. O le makua ma ngai o la ka fa no o le palang I pe a foi le kalanga. Rise and shine, my darling.
Ai, o kako. E ke kau whai a kolo. Ali, darling. Ali, han. Ale umal pa ko. Morea! E ke kau whai a kolo sa kora wham. O whimiki sa ue mga amia. Luas furu kolus furu fas furu kau sanga kiri whame wapenga. Pawala nga karo ki no ale whaiar ngā mea kau wha si. Mare kau wha valea ngi vai kau. O se uso ya tau. Yo, se uso ya tau. O le lavanga ki whaiar ngā mea. Ka lofa alo mai lo unsai. Ioi. Aia o ngā ole. O lau sila. Voi le mako komiki. O tau wai. E o le fuia vangoa ia mako ki poki pe a foi o mo mi se so. O ula. Masano boa io fio lolo anga kausanga o foi le mele. O ke ala mai lo le kai. E ala ngo kango ila o kerefo. A wa o kere iro aku le waki. Yo, te ala mai lo e o ki kilo po ka se fia. Ava pela lai le kai nga o ki mi foi le ka ke ngofo ilunga. Ia ngo ko fa pe ko mo le kikia. Ia, koe moera ia le, uisi lake, e wawenga koe ala. Ia, uisi ke, e wawenga, wawenga koe prasi koe ala, koe moi. O lau mea nai whai, ala uala i wha i lunga. Ia, whaira mala ulo kuala. Ia oi, whaira mala ulo kuala. Ia mo ufa pēr, ia, alo wha maia, i ringi aso. Wangi ke kele ongi, ai ka alafu ringi aso. Fwoi, maile malo si. Ia oi, fwoi, maile malo si. E ila malei. E ima le mole meo le app. E ila utusi. E masa nga senda tu foile. E ia e maa ngai o wha malo si ap. E maua i le aso ma le aso ma i e fionga le tua. E atono na ini se utanto o le wa. Iai app si e lunga o tātou telefoni. Ia ma o le na fui telestalai. O le o unanga le o ngā tuspa i ale rima. Le iai le tusi na o le word for today. Po le upu mo le aso. E o kamalanga, ngai mwhenga e alulunga o app so lau telefoni. E o ne tangola ia lea download, whaita miti e whai ilunga lau telefoni. E wha peritania, le mana iei o upu, o loo au mai. E iei aso, e kaki whai kaua koe. E pei umalawa o langa study le vaenga la meri iei lo tamawhawhak. E oi, kaki whai kaua kunga, kusa e wha peolenga ka ika i le aso a koa, moe le po la a ika. Ka ki ala mai lunga e whamerka la le whautuanga le word for today. Seu, o nganga ika, nganga e moe anga ki ika, e ki ala mai fu ianga ki ika, o i loa le angsala le mea ngaurika. E ongo ka whapele, yo. Awa. O le mea la e ni de ka kou, ke mira ngā wawa umangile lo. Ia isa whai folo ilu. E manga o mia la e ka kou, ia na mea ngai ka ole. Morning, baby. O lewa sa ure sa o kamaran ki poki aku au kilang. Ia e ngalo fo walaki le ko le fali no ngi au kilang. Ala pati tonga nga e mala ofenga luenga ina tima ru. Ba no ali ka fa. Hi baby. Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. 'Cause when I thought I got it wrong, yeah, you somehow make things right. Oh, that's the way you make me feel. It's better than I ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it. No, the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding the world in your hands. In a way I could never imagine. Yeah, the way you make me feel. The way you make me feel. I couldn't feel that much better than when I am here with you. You make everything so easy. I'm telling you the truth. You never try to please me, but somehow you always do.
me feel. Yeah. The way you make me feel. For me, like the sun coming up in the morning, like holding the world in your hands. Oh, if you le mangai, malea for ma lures you fung. Le fianga ya pesita, pundi lefta my aniona if a funga by yan. Ilona joy langi in the mayula, that fat to many of pistua, solid. O te vayan to le matua, te leo le sonala, and we ton. For lele more than 20 plus 20 and a half years old. Hey, if I don't go long for Kauli Upo Pishinga and Fire City Leo le Fia or Low Mori at White. For Petu Sole, I for fit to live if you're enough. Yeah, Masano will even to pull a falabla. Yeah, over Yakulo, I am more for long on Facebook. Yale mule na muma ya va avo ye va fa ngotenga na ta wan to ngal malamana autanga va ya tipi autanga va ile wa fu isale longa ole la uta fa to ilunga I olo o fa pe mai le ripoti e o an tu ile fia se fulu ile fulmantas ya va fa ngotenga mai saina ole company ole na uta ma wan to ni telefon o fa pe mai ya ole na taula I o fo ile le wa fa sanga kaula ya pia ya ole le to ngia le lan to wa fi ya bol pili fo ile le taula I va yo ina fo ile ya ona tanto sile fi ole va ai pakai wa ala nga ka funga kongi de wa e lu me le lu ngale wa ona I le ti senta I antu le va fo ile le pe amo mia ya to ai la me pipa yo awan to na man tu le fa nga fo ile se tu lo avan to fufulu wai kula e mafufulu ai a Michelle va ia va fangota o lo ia ile I lunga waf so se wafula ia Michelle tanto waf ina ile marketu ia ia fa pe fo ia ntai o ile wafu I matau tu Samoa o le me fa ia ile tula I mai o le fa vita o li pole fa la vena ina tula I me na ia ele isi se ta o mai o ma wele so ifua o tele o menino fo ila pe fia ia va ia na mu ai ile mai tau tu fo ile le e tasi lava le vaale pe o na falling mai ia o le na mu ile fe nafi ele o mai lo fo pe o le mafu anga wala ina mu ia ma fa tama ia le fo iva a o taula ile waf ina ile fe anga o sale longa ile botele I sala fai ia ton ia o le amanino mai ia se tanto lipoti mai ia lilo mai ava mai na vai ia po le anton wala mafu anga o le mu ia o ai fo ia na ia va ya e pole ha fo le me wa kaula umi ai o le montele I sala fai ya wala vele longo puye I o topa ia ma lo o toma ban ya o le kele fu I o mauri box ya mantua e se le maka kanga ka olanga yai o e se fu le maka kor kanga ka lenga le maka yo na sa ngole fa machon ai va ai le mura yo ai le yai o le me lenga ku puele fa na vela a re kana ngoa mai so le peia o langa kui au ka fa foi le va lo va ki kere me nga ka ngo fa penga le nga ki le nga mango ko mo me o va nei va tang so lu sul me du tang talo le tulai tasi man tuan tang tu tala I vai fanua ma ya se yuli pe antali tulai tasi leading for ya woli ni si tang tu polo kala me fa nga solo so take me lo toy mamao Ni maulo utune ipang
whatunga tuai mai a ani se to fale moe tamole ua mea a sau toi langi na mai lea e le uso ia waino na rifo i vaenga o lea woli ua toi se fulu ono madu tau tale o le tasi o tala i vai whanua mai a se yuli wha tasi mele fionga le anu li i le li pule o le tautuma udanga a le jimara hose o oros le rifo i a se tofi le wha a tafitinga o ngā ruenga tute mawhaiwa. Tala wantunga le mana manu le whaiwa le whaiwa e manu fulu on sai wha manu mai la wale tau ia i manu tau i manu kau. Ia o le ngangala vai tasi tātou pui whamalo, pui pelbi inga i le ri ilo sui fuatau tua si o la vai vai tā whelo il nei tū lao le aso o fo i le lafa taimine o le vai aso, tā ngā titi o le vai aso, ia le nā lava o whawhinata mau lunga le māsine ilo sui fua, le ngā taidea sui fua lao leo le atunu tātou whātalo whai tātou lulu au i le olo nā ngā lemro nā ngā alofa, tālo whalama. O le wa tātou o mai le vai tau fo i le fia i eistoi ina o pa u toi. Ia mapaki piva o le vai tau fo ilele o i le ATM a le vave o ia lona winga ia nga le kasima le afofuala awele a ko le fangfuala e na ole a fia tuti e pipe a fo o le o so so ani fa te telefa i longa TAP o sa o le a ale o ATM TAP lo so ya ia a tonu e feo loloa i lan tau i e to anga i le da fo ia kodisi i le nei tau sanga ia a pe a ku ia singa kupe ma ngai ka maiki masi fafinge ia walata mai a so fia ia au teilo a fa nga inda lau tau tuanga le maleman a ia wo se lau pasenge wai ma wala ka avale ko e maua ko e male mea lo for krisi masi wai na o ia le o ndanga le wa ma ka finga mea lo for krisi masi le yo mai tese ka wale vale le wa ya me lo ko ko ai uilea a va tala le silo matua ai ngai ka mo ke fong se le fai la sol fong le piki la sol fong non ko kango ke fong ka por le o ke mai ta wale o bidi mai la sol fong ia vo le mea ngai manga ye ka o le mea ka karangoa ia o le mea foi nga o le fa tino la wo fiong ia pe a fidanga lo ye o le mena ia pe lava tele lava tibita te a tolo foi fa fanga sa mo te fa so foi mata tali ia o tai mi lava foi te fang mai ai mai fa na tu mai ai le vai tau sanga le vai tau ia po foi fa ngana lo pa io tai mi lava na pe lava no fa atu me pu le lava oi mau o le tatu fai unga fai lava tatu ele tau fai mai sei e fai lava le tatu fai unga le tai mi le na Tato fai ngā mea alofa mo le Christmasi leo whatatia lua a inga iano tā ua nasi leo watatia lato tai tolu afe a veina lato fai ngā mea alofa. Tatio a inga lea nasi leo whaitainia e se fulu afe leo tā ua lato tā vale pay off. Nisi o tato application solo ngā ioi el taimine e lo whatatalia i atali o nolo to e atu le tamaitai pule o tato finance, tamaitai o neri lima lunga la tele fu ilunga o nisa tato sign up. Ai o lo whatalia i a tato a tausanga pe o na iai a nafile fiafi ma lea so nei le tae au. Tolu afe ta alalfa ngā mea alofa manatua e le o lua ni a tato whainga. So se mea lava te anga iai. So se whale o loa le paina e vea ni promotion se lua. Ta si lava le promotion se paina e vea a whai o le tato. Tolu afe wai apalai ai lo na winga. Tolu afe a apeo e apalai mo se tato discount. E le mawhai poina e anga vai. Ao tato ta vale trade-in. Ta si le na waenga le poina e nei la whai a tato lunga le Facebook le whapsiringia mai a tato trade-in. A whai o iai ta vale fia trade-in. E le value o le tato ta vale de na e mawhai na whaali utupe. La ala tulanga e pe lima se lau pe o tulava le tolu sulu afe e mawhai lava na tuatu i ate oe le tino i tupe le na. Ai e lea a fia i lava lau tolu afe ta la pe a whai o lo e a ngai i le tato promotion na lona winga tolu afe lau trade, tasima le tolu afe le lona winga se full tolu afe o la aveina de Christmasi ma le tausanga fau. Nā vaenga uma i ate o le pule whaitalia, ai whalangolanga mea uma i le tūlanga o lau financial profile. Tupe maua, tupe pāsoina lau bank statement, ai mai se le tala anga o lau swafa. Te leo nitio i tātou o la pe mai, oi, le lei lo le ngo le lei vaenga uma ai mai le tino i tupe ia o lai benefiti le fase lau tala ia po lai soifua i le tu low level paponganga ia soifua e lona winga ave asset finance le tupe te soifua le se lau tols futa la pata se malualu e uma ina ia uma ina ia wa tols se lau tala mo tupe le tupe asset finance
i le tupe soifua i le mai atu ia ua leai se tatou tupe tatoi tasi na vaega tau na se fia malamalama i le no lelei o soafa ae o le tupe foʻi faalagolago agaʻi ai nisi vaega pe ona i le tatou tautua paiapua o tatou agaletege tufatasinga ai talafu manatua a fai o le faina tongina mai le finance le ai talafu tufatasinga lona uiga a pea lova e sosoni le tatou aunaga o le aileaga vaa po le tatou tolu afe na ia sinafia lelei o lea ua pei o fai laulogs vaega faapena o sosoni na po o tatou promotions na e tatau na manino tene na ona i tavale tufipili mai a tatou brand new cars le Mahindra tatou Scorpio pe na ile lua te lua fa na tavale lava la le toi fo ye le tatou promotion mo kis masi fa tawina tavale fo to lua fe tala o le pe na tau awina lungo le tatou toa i tatou tavale use car papolo yai suma mali mai mo tatou brand new solo tono tatou showroom o tatou use car solo i fafo pe o lumo le tatou officer uno tatou lo toa o lo tele ia tatou tavale fili mai ai tatou pikiapu tatou spulu no foa old cars mo alu whanau, ma le tele po SUV mo tatou matua, pitu no foa, te o tule se fulu, su tasi no foa, te mo umalava i le tatou aunanga ali chimana. Mana tua aunanga chimana, aunanga la tama whanau, u lea lava oe ma u feo ilo finangalo tau whai lava i a wha amaliaina, o le tali lava o le yoe. Nisi vaenga o le tatou ina ia mo se malamalanga, vala au mai le tatou ofisa i le lua fitu o lua fitu o fa o lua fitu o valselau chimana na mertasi o valselau pa ono lua tasi o valselau pa ono lua tasi o le tatu atusi lua balu e Kenson Avenue lusul balu e Kenson Avenue leo tau o lo ele tatu tau tofa tau va ali chimana lua Facebook pa so tai ele tatu telefoni na o valselau fa so soni mo oi ai le ngata ilea ai le tatou Facebook pena so tele la tolo fa so tai mai ai le tatou chimana messenger fa faingo fi ai mai na uma so fa mana tuatu le unanga la tama fa na pu le la vai oi ma o fe o yelo finalo tatou te ngalu e lava ina ia mafai o na fatinoina mal fa lalo ma ina tele ne ya sa mo anga lele tu fo fa ma tu te mai la sunga la fa anga lele tu fo fa ia atonu ai mo lunch ia au te talo tala tenga ia lava na tala va ai fa leia ia tamai o le tau loto ana na manta mai le afi se la u valu sful mal fa o le awo o mai le lua afi lua fa o fa ia sai mala foto me ia tu au tu ata tu fela stai mi fa tu fo ia se fo mai mo le fionga le loli ile li polo le tau toma la nga le jimra hu se oro se pe ore fa funga tie e se ile so sa ma tu na fo ia mealof mole ke risi mas ia ele o se kufanga ko pena fo ile nga kufa ku ele ko fa ko so ka vale pe ava ku ko so ka Salaman tu isi uso ya Bernie Lafaile yo ala tinga lo mana o le menenta o le aifua i mea ai aisi o le menga ki ngā Lema Mikaele Schuster ka Red Samau ma lolo so i fua mei Vito po set hadas mua Marienta o i kai whaafi kaya le no whakaidea ngadele Selina si o si whaantalavantu i ente o le tinamala ainga le rivainga o le awoli o le watoi fitu mala afa minutu antala o le itulai tasi ma le tua antala i vai whanua ma ia se yulipe antala i itulai tasi i le awoli nei ia wata whana e toi alu le tau whalawhinga alueng ia anu wha umbanga alueng ale pālang ia a whai o le senga a whai o le inkia a whai o le Samoa ia ue ki wha peo le Samoa nga pule aleo oi au sikai i wale me vui alir ka ko mafukanga ni o le la akar krisimas Samoa, kasilima ivokuru amo.
asolelei ma le aso matangofie inde le foi la manei o tu mo le tua war fa wino le tato por la me ya lo maya salamo tos fun mar fitu lon fa po fitu ya e fa lo longo i mo Jehova ma fa mo ya teia au te fa meo o no le o manuia lo nala o le tangata o faia tonga fitilenga. Be patient and trust the Lord. Don't let it bother you. Well, for those who do sinful things. O le lui tau mo tato. E awa o ina o e mau. Ele ia e ono sai. Ia e ono sai. Ia maure ko vai. Awane i whanga e kia o e pe ke songa ngai. Ngo vai aku. Ui forka wale fau. Sau malawa fau. Ua mā ngaia ngā mea ia o mō mai. Ua esel ngā ruanga le wo o iai. Suburb mai. Au wa mea ngai e ai. Ike whapea i lea kua. Lan mo whapea inga whaikai. Ko au ki ngā inga e waku le loku. Ma whai me ke whinga ngalo iai. Mo wha maongi na ngā ruanga. E se vai, o le kaka le wo ki kiro koe, o le kaka siri lenga leanga. I ko kongo le mako community. Mako ngu. Ai mo se o le karesi. Rama la me o wha, koe whapea. O whoringa mai wa e whaiva yo. Le ai. Ea o inga kako le tua i mea kako ke vai. Ia e ongo sai. E le ai se me whafua sei. O le mau fo i ar kako kungu kako maulam. E le falala fua urulo la au e falala o ngana makangi. Wai vai le kala le ale faisalam. E mai aua e te wha meo ono o le ua manuia lo nala. O le tangata ua whaia tonga fiti leanga. E iai le kaimi e manguia i konga fiki. O le konga fiki. E le umi. E pole le kele o mea manga ngai ia. A whaia se sera ua ngasa ue. E le umi e vai aku. O koe mou. Leise ka vale, leise fale, ke ia ko ki lima yawe. Ma koe valvala o mege. Zau so soangi, singa ulun, mas fulka langa. E mea ave koe. Awara mo pole, you know, patience is born out of trust. Ole ongo sai. E whanga umai, I lo karikongu winga o le atua. Lea life ai mai le atua. Ia e karikongu ia ke ia mawhaka. Wan fai upo kol mar fai upo far salamo ale. Fa mai e fatu tu ya yo. Ma fai a mi ole le. Ia e no fole nu. Ma tau sisi fa maun. Ia e fia lava o ya yo. Ona fo ina le e ia ya te o. O mea e manao ia lo lotu. Vai vai le manga. Ia wala ke pole. Il manguia le wa vai aku no uso por o kwa o po ai la. Fia pe o ya yo. One day he will reward you. I lo wha maongi malawa mia tonu. E a wha manuia le tu e lo loto le neaso. Ono le soafo Yesu. Amen. Whaafetai le atua le na tato tupuai. Ina wana alofa fua. Whaafetai le atua le na tato tupuai. Ina wana lofa fua ya te tato umane. Pepese. Alleluia pese. Alleluia whaafetai. Pepese. Alleluia pese. Alleluia whaafetai. Pepese. Alleluia pese. Alleluia whaafetai. Alleluia whaafetai. Whaafetai lona alo le na fio mai lunga. Lewa whai ma wha paolo. Whaafetai lona alo le na fio mai lunga. Lewa whai ma wha paolo ai le pua puanga. Pepese. Alleluia pese. Alleluia whaafetai. Pepese. Alleluia pese.
Alleluia fafetai Pepese Alleluia pese Alleluia fafetai Alleluia fafetai Fafetai le anganga le fesoso animai Emanuia talo sanga Fafetai le anganga le fesoso animai Emanuia talo sanga ato uma mea e fai Pepese Alleluia pese Alleluia fafetai Pepese Alleluia pese Alleluia fafetai Pepese Alleluia pese Alleluia fafetai Alleluia fafetai Maro atu le tautua whangamoa ia whatalo whatwhata po inga le tunu ule nei tula o le uli kala mo lau whawhonga mai tala tamua. Tō tele tangata i Samoa uli liu initia mo tong fitinga tau ngō fio soi fō malolo ina. Le liu le malo New Zealand Company mo te kono losi e whaalelea tiri ai ana vai ngō whawhitawhita. Tālonga mai tālonga i lea vea masui whahao o le University of Malaysia se isi milo sanga o le tālenia Sunny Bill Williams. E whawhongai at whalau teleina o nei telefone. O le tō tēra tangata i Samoa o le liu initia mo tong fitinga tau ngō fio soi fō malolo ina. O le whawai whatu e mafua mai le romantic fever, le romantic heart disease. O se tasi o atu nganunga tū mua mo le ola malolo ina tamaiki o rono no fo i Samoa. O le tamata i fo mai whapitoa mo tamaiki le mauta ngasi o tupua tamasese mea ole i pia, Dr. Farah Patupaito. O ia mai ka wina le o mai o tamaiki a onga. Ma le lava se malama o ni sao moni i le whawhita auli. Whao popo iai ma le tō tele o mātua e māsani au na le tilo i whailo wa aia a mata o le whamai. I le tilo le inti ngā o sotanga o pōna iwi ua nāni manua, miti. Mai e tā wai, o māsani au na whaalongo i whaamatalanga mai mātua, ua nāoni nā ti ngā o soonga o pōna iwi. Ma le aise anu iai, ai whatau atawhiti ina ua whae tio le tamaititi, ai pōseisi mea e mai. O le taimi lawa e au ina atua i whanemai, ua matua i mamai. Mai loa ai le a fia i le whamai patu. O le tuai ona i loa ma whaetong stinga, i li mataita ina i a fia ngai lamatia i loa. Ma mo mi ai ta o tonga tau mutai whaia i atinu i whakua. O a inga o whatu pula ia le whaia whai unga e au ina atua la tu tamaiti i intia pe awa mai, ai po fiti na i loni sila e alo fili ai le tau mutai. Whalia Dr. Fatipaito i le vaianga tala le PMN, e na te whola sia ma whatusa i te tongi o tong fitinga o le whatu. I le whate te inga o le taotonga o le cardiac elation i New Zealand nei ma initia. Initia na o le fitu wafe tala Amerika e whatino ai lea tonga fitinga. A i New Zealand e tisa ma le se fulumane li mafe tala Amerika. O le nuinga o tonga fitinga ai po taotonga e whaia e taungo fia atu initia. Ai ele lei mo tamaiti mamai a wae te tongia le malo. I ale tangata e tausia e po le mātua e o ma tamaiteti. Whari e Dr. Fatipaito mo le pua vaino i alu i tau. O whaalau loa i e Samoa i se upenga ale manu app, se upenga o whatinonga o whaamaumonga mo soi pua maloloina, sa hafu foina e whaalelea ati ai mori ka inga, o fisio ka inga ngase. O le sao o le tūlanga whaaleanga ina ua iai nere si o mianga o le puipuinga i le kerope. O mawhai ona wha Sofia whai ngā malo New Zealand. E a apa atu i kampani mo a wala whate kono losi mo le whaalelea ati le ai o au penga te fita re tulum. E lata mai nei sa whailo i ali tamai tai ministar puinga o New Zealand, Julius Collins. Kampani whaalo toi whale mo a wala whate kono losi. Ma kampani whakone kalate i atunu SS mo puinga whafita. E longo iai, e manao le fita ni sila e au patasti. Mo le sailio o wala e pu e vai ailu i tau te tele ua iai ili tai nei. O i lato wata mamai a wala whate kono losi le fita ni sila. Ta whai a po ni a lato pono tanga li tausa nei. E winga i leanga i lumo o wala whate kono losi o militeli. Ma Amerika, Britania, ma Australia. Ma ngā rului ma lienga so whatasi e leo whaama o tia ma i lato. O fita le rolangi o whai ase tūle inga tele mo mi ai o wala whate kono losi. Wa ruruae.
e pio le sulu o mea a Israelu le Israel's Iron Beam Laser le satelite seina i ele lima e tau i via i maisi satelite ma le pomo whaatonu alo mamao a Rusia the Orensink hypersonic missile le sa whana i Ukraine le se puro mati se pomo ele mwhana ina i lalo o na ore sao tele Talonga Collins is fata singa sa whaia mo awala wha teknolosi le wate tea ele asosio company mo puipuinga wha fita ia i lai wha pea o wha malo sia le malo ni sila e whaia se ngā ringa. O taua Ukraine ma sae tūru tonu, ma ne malo se o tanga wha fita Rusia ma kore ma tū, o wha malo se ona whaia wha tau te vanga o whanga wha ta oto, ma le lama tio le manat wha paole i le tūrangi lo tatu ye nei le Indo-Pacific. O wharia e Collins, i nei company wha teknolosi whalo tue whale, ua mo o mia fita New Zealand, ia o wala wha teknolosi, ma mea whai ngā luenga, e lātou te mo o mia ida e sā uni ai. O tausi mai pasi ua wha uina ma wha ailonga ua msia, ma ngā luenga wha tausi mai pasi New Zealand, o tilo nei a ngā ia tunu i whafo, e ulawa ele o le mea le nasa mana na wai, e pēna whaari ai se sui o le uni. O i o se tasi o le kulupolo o whai masui o tuna mai kia o ngā tausi mai pasi, Ala tu falia. Ole fati noa ele te fatu ona ia pore matanga luenga o soi fo maro loina. Ia lana tiu te fai ngo fe, o le fata oto le o fo fuanga moli rumanai. O ngā luenga fata usi mai pasi. E muri mai lea i le o foina na matanga luenga. Ia le na o le valse lau fast food fao ngā luenga. I le afe on se lau sumarivo to mai ta o ngā fa uina. I le solulo ne vai aso. O le tamata i tausi mai pasi marsata i te fono le mai ngā to mai tia o ngai le palabra tonga. A tausi mai pasi a New Zealand, Bianca Anderson. Da ia longa le proclame le Morning Report. O se mea whainga tā tere ona mana mai. Mai e tā uai, o le tonu tausanga o su enga whainga tā, ma whate te inga ni ngā ruenga. A e oane le whai unga le ni ngā ruenga o iai. Se mea wā a whiaitanga ta uma ma tō mana tuna tu ai pe realisi me whaia. Mai e tua iai, e fuawhanga le malo e whai ni tia tu pe whaalu. Fadia Anderson, o ila to wole manui e le mau se ngā ruenga ma kilo nei e malanga e tunu i whako, e uilawa e le o le mea le nā sa mana, awai. O tangata Utea i New Zealand, wa ai ari whaatupula i o whaalawa lawe whailonga tangata whaasanga ia ila to i tono sumba tono masina o tonai. E au whiai ma whaamatau le oti, ma winga tau whai. I le ni puti fous au fwini a le rominga le New Zealand Herald, e le whono whaatono o tangata Utea. Wa whailo ai fwai numeri sumani lo masina mai aso fitu o ke topa, lua afe ma le rufu tolu. E lua se lau lua se fitu wha mau maungo vevesi whailonga tangata sa whaia ngai tangata Utea. O se oso maulunga tele lea mai le se lau ona sumale ono vevesi sa iai. I le valu ma le apatau sanga mo moatu. Te mai le amatanga o le rua afe ma le rufu wha. O le numera ma le matau tio vevesi whailonga tangata Utea o whai ki tia a eu i lea. O lo tu mau pele lasta e tolu te se ma le fitu ono timing. O sile tua i le vese li ipotia. Na i lore mea sa iai, ai le io i le aso fitu o ke topa o le rua afe marero futolu. Ma na tua o le aso rufu a fitu o ke topa o rua afe marero futolu, le sa oso po iai e fita fita patu pala vlave le Hamas i a Israelu. Le asili e mane afe lua salau so i fua sa whanoai. Ai lua salau fast fultanga te civili, sa ave wha maro sia. I lo tonu mara sumale lua masina mawai, e lima i a wha o lima sari ipotia i sa whaia tanga te Utea. Lua waso mauru ai te tonu le valu mana a whatausanga o mwae. A e fast food wha amatau whaasanga tanga te Utea sa wha amamawina. E se tasi o wha alavalave. Pa se tamai titi a onga o se a onga wha aleo no lua. Sa tūle i lalo, ma wha amatau i se la au. Ma whauno i aile tamai titi sa pa i ele o se whainga i ona polinga. E whaasa o lotu tanga te Palestina. A o tamo whaile tamai titi Utea e kawa ona polinga. Muli ane to ilo na ulu mawhai ai, e lea mawhai ona toi pulo wina lana pulo whai Utea pole kipa. I lea onga e peo nau ili rinai ili lipoti. O si ta maloa sa whai se tina Utea au alu rino whaanga mata anga iau kilani e tilo i mōli lan moana, a o iai maleo leo. E nate whasi o tia o ia mapalau vale iai. O tangata te whaasanga ia Israelu sa iai whaatsinga, sa utu vala au e susunu i kesi. I tangata Utea, malala wina o ni tangata uli, ma te whau. I ta longa valu tau sanga talu mana malo di champino lo langi il pang mafa le WBO. O lupe soli ai lauri Joseph Parker fa ono to fuso di champino lo langi al IPF. O le tu stala America Dan Rafael we ali putia o Parker. O le ai lui to wina le tamo fuso engelani a Daniel Dubois.
mo le fusi le IPF o lo ia umiaina i Saudi Arabia i la sulu spulu Februari le tau sanga stau. Ta fato i la le Dubois i le isi tamba Veritani Anthony Joshua ia se tema ma ia umia i le champini sa Vanoa. Ta ia ina wha mo e toi ta pa Joshua se isa la fusu angam Dubois e pitai wa fa se ene au tafa. Ma Vanoa i le ala mo paka na telu ia i le fusi. Tasi ma i champini fa o le rolangi e le umia le champini rolangi o Alexander Usyk o Ukraine. O le fusu anga muri paka sa fa ia rihad i Saudi Arabia ia mati. Lesa e fato ila loinai si le shang taina le champini fatalitari o le rangi i le panga mafa le WBO por interim WBO heavyweight title. O le ruawa simaleono sa manu malo e paka le champini o rangi le panga mafa le WBO i no manu malo ia Andy Ruiz o Mexico ia kilani. E whaalua re pui pui le ruawa so fitu. Ai sa mamulu ia Joshua i le ruawa simalevalu i Cardiff. I le fusu anga moritafa ia umo champini au tu o le panga mafa. Ai o le alo sa mo kiwi longo amo mo le Blacks ma le tama e whaalua man mano ni ipo le rolangi Sonny Bill Williams. O whate eo na toi whaia teisi Milo Sanga ila na kareni. O Williams o filfilia ne a vea ma se tangata to mai whapitosi inia i le University of Malaysia e vera lipo tia i le vango tala ale Planet Rugby. O le taimi o le tau le rea o le tosu ma lipo tau sanga o se tangata taalo. Sa ia whaia ini ngai Milo Sanga i rantali ni ta alo a o fia i le manuia le kapiliki, ma le kapioni. Ai mai sei fusu ang wha professor, le sa vea i ma champino le pangamafa ni sila, ai peitai. O lana ngā yo inga lana tali ni muli nei o whate i ai ana au langalango. A o filia e le University wha malo, a le Apakari International University po le AIU, a Malaysia, o se sui whahao, pro-chancellor. O le filia o Williams a porpolaina to walatu se pāmatanga tusia, mo le au tustala sa tusia lunga ri tula o le Facebook o le universite i le whai unga vaso. O le sauninga e whai loa i ainon fitlinga o popo e whaia universite, i le se fulo te sema e peona tusiai. O Williams e lima se marval talo whai tauria sa talo ai mo le All Blacks i le vāra sanga lua fulo, ma le lua smariva, ta ia wha mao ni ale atala, ma ia whai loa ilona wha pia ina ilona fitlinga. Sa ia tusi ai lunga o la nau penga se inga le se papea. Mo se isi tatoro po ese malaya o ngari tumat pao tau sanga le matua. Matu ina atu ia te ese ava no e sui ai no langa. E tu wala tu ta longa. Ma o lea whiwhiringa mo ia o se ava no e whiwhia e a vema vaenga o le universite. E ulava sa tropo malaya onga e sampa ia Williams del toi wha awawa na o onga. Mo ia umia non whailunga tikeri mo pulenga. Mo ili no whanga o su suenga ese. Ale o Taco Polytechnics i le ruafe se marivalu, ma whaauinai i le ruafe te formariva. Yeah. Te mwhaia so se mea pe fina o maro si ai. Tala nal na yaso, maua tangata umileanga malu, so i foia more so. Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Ai le mawhai na ngalo o e Samoa le pele.
Welcome back here now. Let's meet you Marina Davis. Lady Vangola. Woli da was a full no midu to in July. Tassi. Vai joy for tato polkalame fanga. Solo ile woli mafungamua. Ile to ala radio. More vapting to the Sungaya Suli Mula Leafy. More tato talai pele fa funga chile July. Tassi I find the MCA. With the polem fiona to fa funga yang. Ile July lua ile woli. Day for your name, my mama lungoli YouTube. Ja, po ole Facebook. O ngai a foi. E ma fai lava o ngai e kangoi rewind i kua. E rewind ai kua. Ia koe po maari e foi ruma. E pio tala le coach foi le nga fai langa ura kapi. O sa umang ko tiaki o. Oile ai, nga whamai. Umang ko sprint o. Ia nga ko sprint mai rei. E fa ko lo mara ka pi o fa lu se furu nga fa ya me rekas a wa ngalo le fa ya o ia le fa palangi o le kamo mo ele mu mai ku na nga lenga yo masano por causa nga e lua fe le nga sa we le coach nga i sila o la lo kala lang pension i sa mor kimbi ya fa no ko lo mara ka pi soli ele i walking nga sa wa sprint mai i ko sprint Mai aku lo merfaya. Choli. Wali ko sprint mai da wali yaro ko mai da lepo. Wala aku lo merfaya. Choli. Ole ya ko sek. Bra mai da ka wa so se ura ka pia. E ka wanga yes ka ka ide fa longo merfaya. Yo e ko wa ye ko le nginga. E fa mo fo ile le piki i lungo le masang. E fa pe olenga ka ngo ave mit pa yer fa ya o ngai. Ya. Ole mela waku moa bala au mai no mare ulale mai coach au ve te fa mo e si upo e se mela upo nga ka mo e fa me fa ya al pa wan me fa yo me de fa ko ya e ko so me marcala le ulale coach mai verio e nga ya lu de investieri orga ka ula yo e manku ko ngalo al fa ya ia le upu e ave le mele ka ora ka mo ere mu ia wanga pa wa mele nga ia manku danga le funga sa u koso nga wit paelo ingi nga kausa nga le upu le sprint ia ai ngalo la le fa ya le upu le chalk wa chalk ka mo ere mu ma fa fa ya nga fa pe ma e ma sa o u du mo ka ia pe le mo wa mai no le marcala al foia o sionge re ngol la kikire le bi fa fiu mai o ila lo po sionge ar wa ku le upu ya marcala sion yoi tanga lenga e fa mai o wai tako ere university nga ya onga yoi ya mai lo marcala al foia onga ya sionge ang ulaw di nga mat ya sa vali mai lo sionge mal la ko al kapking ko ale fia kapking ora ia ir fia un se fulu mon ko pu sole ia sprint sprint mai se la lo mara ka piva ia ma ko fa ngo ma ko ile ma ko fia ia mai lo ma ka mai lo ma fia ia malo dong sa ko se fulu ka ko me ia fa ai fa no limit vai man ko sprint man ko le ngalo man ko sprint le ngalo lo pula chok de fia fa mi sing sing oi ale nga fa mi fa ngala sprint mai o ko kiki ko uru va ga fa mi fa poco me con au ngira ngonga me au la ya ka ko me man ko o le ka penga ir ka mi sanga fa mo fa yaso ya fa me lo me fa va malo si manga va ko mana va mana va ton mana va ye fa longo ma jongi kai ka ko rande la man ko sprint fa ka dingi si jongi mana au pole ale upu pa langi le la ka o ko fa man ko sprint ia nga ko sprint ma di me ko mo mai Radio
Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5. Beta Drive Doctors, I le taulonga whaatau I maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald, a manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Nālova Samoa, waule nei o kāsputi alu, awale sui alingila waule kio. Aeva eva mai ina se fulu 5 kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Patunga mai a pira te fuloto fa mangalo. Ai wane ngalo. A fali tula tasi la dei abada tula polkalambe o fai wina ole a rento leola si aputai Ralph. Alo sida anti Philip Villi sene quanta sene. Wak oke fia me nga spring mai kwa I word. Soy fuga, madre, la ni fama, si mo yo le amo, loca, amo, loco, night.
everything you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whaatalo whatu tātou atunu, whawhitai, whamalo lava le whatasi mai tātou porkalame le nei, o le areto le ola i le nei fo yaso ia whamanuia tele le tua i te oi. O le tusia mātai o e lima alfa i upeiva e whapea, amu ia e whatupuina le file mu, awa e ta ua i latou o atalii o le tua. O atalii le nuinga le vea i atalii ma whawhine o le tua. Au le upulamo o i le aso le nei wo wha autuina whapea, Faatupu le file mu. Inisi upu tausi le file mu. Asu ese whailonga e sili na leo tele whamaunia ai le moni o lo tangata lotu. Inisi upu pe whamaunia ai o oe o le kerisiano moni, po o oe o le atalii, po o se awhawhine o le tua. E le kausu ea pe le su e inga i le loku e ke loku ai, feke loku, fele lotu kerisiano e te lotu ai. A ke loe whailonga sili e ke mauai, atalii mawhawhine o le tua. E ke mauai winga, le winga la sili le ngeina tau o lo tau e Yesu. O le winga lea, o le whaatupu file mu. Ua makua mo o mia i ngei vai tau, ni atalii mangi a whawhinge mongi o le tua, la tau te whaatupu ina le mele nei, o le whaatupu file mu. A wā ewa ai so se vai panoi nei vai tau tatu utunu, a inga kalesia le atunu, so se mea ke iai. Ua makua su e ngakal file mu. Ua kau mawhai tangata uma ua e kuli ale writer ka ngakai. E o i vau a inga uso matua whawhinge. E o i mea whapena i vā piko sili o ngā wāwalalata. Ua le haise file mu. Ai o mea sili la le ntau. Ua makua mo mia i aso nei. Ni tangata la tu te mawhaia. O na whaatupu le file mu. Tangata e mo mia i te tono a inga. Mo mia e kalesia, e mo mia e le nuu, mo mia fo i le tunu, ni tangata whapena. Awa po le alo whai mai, e te alofa i le tua, e ke malama i le tua, ke i loa maka upusili sili umor kuspa ia e winga i le tua tolu taspa ia. Ai a whai e ke whakupuvevesi, e le wha maongianga, o oe o se atalii, po se awhawhinge o le tua, o oe uanga o se porofesa i loa mea uma, ai le mongi le o se kali o le tu. Aba fa le mo kwa mangingol tala tu spai. Fa mai Yesu o e fa tupu le file mu. So el tala la ma na yete. Mai Yesu amu ia ila to o e fa tupu le file mu. O le upula le fa tupu ke vai le upu le upu ngalue. O le veape fa tupu amu ia e fa tupu. O le fa tupu la file mu. Ele se mea ngā alo ngofongofo. Al tangata fo ilea, ele ngofongofo pe ai loa ua iei se vesi ngā ua tupu. E kau mawhai lava e ngā ioi i se ethod. E mawhai ai o ngā maua le file mu, ma solve le whawhi kauri. A ai ku fo i ua whinga waku ia, ai whinga o mai i se tangata. A o ngai loa o se mea e whinga ua i le i se file mu, ia ua step back fo o ia, ai tu ulewa no i se tangata, a o longa wha moe moe, ia i u mea uma i le file mu. Ke lo o isi kei mo fina unga e leo le malo o lo malo i lo sa. Ai o le file a le mea siri ngakaua o lo mangu malo o le file mu e le lei ai le vā uso. A pe malo o e umaifonga i u le koe le lei ai o le vā outou. O le mea siri lea e vi i ai le tua. O le file mu. Awa e ai fo isi tangata. Ia e pei fo ringa mai e le kaukakala. E ke file mu orang. Ave vesi se veko e malingi lo i makape o le file mu e kilo o le tentu se usi kanga ka fabenga e file mu mai amio o o loko le makwa le ang faia e o sa eu me fo i kupo ile vesi ai tala fa te inga per tala ile si ngali foi tau le stu si o ata ila vanga po fe mai o le ngali ia ai e foi le rafa matafla kamalo alfa file mu e mai o le siaso ia fakulo le to ina le fing fa fitai lo un sairi mam ke va ai ia o e polalo inga ia o iskei merkele esle ke le kai e kali mai ke ku i lunga e savali ku fa fikai ale o le mafu o le me fai ke ongo sa ia le ko inga ongo sa inga e mau ai o le ongo sa i pe a u vesia
Ape me lo tala lom tua. Ino. Ke mi mai e ke vesi mai ai. Pa wala me fai. Ilo mafofau. E siri ilo sa. Ai o ke mi e ke vesi mai ai makele mai au tala mai pala wale mai. Ya kia. Ole me ke ai ma mai lo file mu. O tu lo ilunga o la ku ka ko falta ele se tu lo. Ya o kango ila pulumu fulungifo. Fufulu e lo ka ko tole se tu. Vai, pe mai al fi. A o fai merma. Po le halo wika ya ke o ilo ko. Ai que fulu alo ka ko tole me yo lipua fulu fa pelo pulumu. Ke amalo ka o lo fai te o. E ila sanga ta fa penga. Ele fa tupu vesi. Ai no ko akila makoi o la togolang. Save ungo mea. E akili ele ai file mu. E tu fa fitai lava mo ma to lo fa tupu file mu le va uso. Wa o matu lo we fitalai. A fai e ma to le na mea. O ma to o atali ma fa fine o la fio. Fa manuia lo tunu o no lo swafa Yesu. Amen. Oh Yesu na apa mai kona alofa mataya tua uile sa olotonga Langi uatumu ikuapuanga Male tele mai o whaingata O Yesu na apa mai o na alofa Taya tua unile sa olotonga Oya ile file Ipua puanga Oya ile file Ifaingata Yesu na apa mai ona alofa mataya tua uile sa olotonga ya o se fatu na tanumia ai ualeola ile tele olutia ai na ua sulvia ole malama Oh Yesu na apa mai ona alofa mataya tua umile sa olotonga
So van Bali now suli venta kurene mala pese o yai le file mu. Van mai pasta la faile copa amu ila to ila to te fa to puina. Ia le file mu. E fien tanga te tono tanto wa inga la to te fa yele na nga wenga lofa malena nga wenga le lei o le fa to puina o le file mu. E fa mele tala o tina o pai ma a huli o ainga. Ia e mo i ngā kara kongoro ko wai. Wa te tula sunga ele whiwhi au ia pasta la whai le kopa o le Assembly of God. Ia mai le whianga o lano le mutele sa la whai ma le tanto polokalami le a reto. O le online pe o le whaafunga mai iai. Le nei ia woli, o le mea o te antai foile. O le soundanga le sunga le whai au e whaapea. O le tina o le ainga le tai ana pa o vale. Pe a o foi ling le na luka kai pe si foi lunga le si fonga te mao le ainga e kusa ke fa kusa inga le kala le nga sa ngoma ye le sunga le fai fa ele mo le me ka ka foi le fa punga ku I ku o pa auke yo e kusa foi le o lai fa pe ka ko le anga ngaka I se le anga malu le kanga e se ele ai se upu ele kani mai yo e si fa kwana ye me le ku pakia paka solo ka ma le ainga yo waka u for ka ma ele no borkinga pakia paka solo ka ma le ainga pe a luka ka pe a ka fa vesi ya va ye kula vale lomoku e rex lomoku maleleilo e se le aim la aim mai e se le ankol lo maku fa mai har song nga vivia fa mal ka la kinga yo e sho ko ruai o kai o we le kai nga va venga o so lunga so le fia ya ki oi pe o fo inga so lo fiva ai va ai e ana o ko e dinga o pu ya la foi o por vivia le kusi nga fa ka wa masano o kusi fa malu si fa mai langa o ko I de kaimi de pi ki sa wi fa vesi mai e man ko foi o le e mari fo mai de kai au pe o le e ko file po o le ki alu foi ia le fora o ko man ko mari si me mari fo mai kai au mala lo kum fa ka lo kusi fo ile le ngo fa ko ya ngadela e ka ilo ye wa o si ai o fa lo ele yo o al mol me ka gate e ma kwa le fi le nga me gate yo nga fi ka ya ilo le ma ka ika fu ile le wa wa nga ma fi lo ma gate ya e ka ngo me fu le pika ke fa lo ngo pi ka fa ni kongo ko ma lo ko soi fu ma no e va ber kana fi ya il kala lo ma ku ba e ana nga le uso ilunga lo wika malo le fia ya ki oi o ma ole ye le mele o ki faia e a ki le vonga o no faia ki oi ne fa ko le markana ko inkalo fa e se lo ko kele si ko ruai ya le fa mai ma ka la lo maku io e sa oi e se le mafia fio lo fa o man ko la por un frungi fa me markana ko io le me fa ula io a me kana lo maku io o le foka o kia ia ko lava le mea kuai. Pamerikana ko yo ia ngai foki loa ngi fo lau kama ka ilo fo ngi fo a mea pe kukusa ma ngi fo le mere wei. Ave me markana lo mo. Yo e sa le lia o sia o pele. Ai va. O le fai ma fa ma mai ko ngor ka ko farkai. O ngai ma lo ngi fo lau purum. Longo winga fai ki ka ko. Ai misia ka ko ri ku pa kama. Kuso le kiri maria ka ko le vaenga le ngai yo ngai pula o ka ko mak All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. Ole me foi la ya kusanga lo manga va kwa ngi o wanu lo fa ka usa pulu mu fowa yo e ka u masalo salo foi lo loko ai va te yen tu sungal fa ya la fa copa va te tele a pasta
Oi, lo por mele pi kau fai e ma kau af mai le si ko lo ma. Jan to le tu pa tama. Ia oranga. Ia maka ko ngei ka ko kau i pengen he sa or kana le silo mo ko le fa lo nga ke ro. Siu ke kau lo ku ile fa fa kau de pengen si. Ia ka ko kau i nga de pengen si ka ko fa ka ko pulum. Nga umang fa nga lo pulum po fere me ke alu yai ko ngora kanga. Io pe ke alu ke moe ma lo pulum. Io e alu le loku ko lo pulum ko ngora kanga. E alu ma lo ako ko lo pulum ko ngora ako. O le mea kongware ka o le kiri maari me o le popula ako makasori. Ki ofo ya ki o kouri le kou i kou pari. E se fori pakanga o le pa. E se fori pakanga o le amakangari o aso fia fia. Ioe, o le mea ngā lele ako pui kia. Po o fea ma fea kia aru yen kia aru ama avela purungu. O makua i o fefea le mere wa yen. So le ka fio lai. Ka ule fufuru wa ieri o le ea. Le lei, o nisi leo tātou whaase se langana utauru mai lau fisa. O le tātou halare. So le ka fio lai. Le soi fua ma lolo i nai. O le ata fea le tau ofe. Ioe, e ngeia mea o purungu. Ke le koe ka kia vele anga saka pulumu whamare mole. Te alofa Samoa, mana tua le tātou Zumba, ale Team No Excuse. I le so, le stofi e peo da basiri i le Otara Music Art Center, i le taulanga whaantau i Otara. E amataina le tā i le afo le ono, i le fiafi. E le isa tatongi o le rei Zumba, sumai tātou fia, ma wha malo stino whaatasi e wale soifu malo lo ina. E maua le tātou Team No Excuse, i le tuantusi leo le ono pa se lau Alexander Crescent i inai o Tara. Ioe, ia ngā a e alu fo i le sumpa, alu ma avela upurum furungi. E kosa e ke kei, e ke i ko wa malo skingo e vai me pa uo ko i fa fola upurum furungi. Pa mai no, tole, ora le me wa sa me ngā purum. E o te lo fa ui e lo so i fu malo no. Ka fefe le la nolangi o le au kaula malama. Ioi, ko ke fiwa ma ke le va vioki. E sa ar ka la ligeri. E ko se fa ya ku sur ka lo fa fa me ya reforma. Le wo mo fa me li po ke fa ma. Ma sa no pe ko ko ma sin. E fa mai, o ke ka mu o ko. Ioi, ala ka pula mai vo ile. O le si tātou whaasila silanga o le tusi o le wā filifili ma le tusi o le songa. Aua re ngalo sa lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le wā filifili e mawai whaarupenga o Samoa i sisifu tutuila mamarua. O nisi o tala tuko Samoa o la ngā upu o le matawha i o le matai le whainga o whaale vlawe e pei o whai poiponga ma liu o le usiusinga o ainga whesila whainga o Paulo o si whaaloalo whaalanginga o e kālesia ma le tele o le ngangana o whaanoalonga e fitu se fulu tala le tau. E ana o le official radio Samoa i le tolu pa tolu ona Hobo Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Monisi whaamtalanga wala au le lua o no lua tasi lima i vatolu. Lua o no lua tasi lima i vatolu pe tanga iane. I le upenga te whailangi o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e a wasau lo minga whaafetai. O le whalinga mo le tumalo si umu. O te le toi seuta fili ina le naa. E whangatampa i o Masao Samoa i ao te aroa nei. Te nane pa i silsili o le tua i so se whanta whaitau langa. Tu launa Samoa le turu pele. E mo le sila fia e si o tātou i tumalo. Ua mai ata alonga na malanga mai e le tātou au le lau mosa oi. Mai si umu i Samoa. O le mea tau. Ua maua se ipu. Ewi ina ma fola fola. Wala wale mo le tāpua i ngā Samoa ma tātou i ni usila nei. Wha malo le tā alo wha tau sala. Ua e si i lava le mauntai lunga. O lo tātou i tū malo. O le wala awa toi le nganga maua lalo. Le awhia le tātou pō tau ma vai. Ma le tātou au. O na malanga i lea so lua o le vai sfo lea so tolu. O le masina o te sema. E tālo sangantu i o le ase fua i te tau awina. Ta lia i le nganga whaafetai. O lava i maso se mea e tala whiangai mō nei tama male o fisa. Suma i le hola le otahuhu
club i le fiafi o le sfrili nei aso antai au le aso lusfuluiva o November i le Julai ono i le fiafi i le Oats Club i na i le valu aua streeti o Tahuhu. E wala uantu ia inga uma woma e a lolofo i le ni nuu tātou to esea nuu poto poto. Morisi whamtalanga, whaosotai talanga ia tuu tala tula pou olo i le olu a fitu lua ono iwa fitu wha lua ono olu a fitu lua ono iwa fitu wha lua ono male wha lo anu te le lava whaotai olo senia e to whai ono tupuola lafi i tu la. O le silsilanga mo le mafutanga le fianga o vaiala i vai maunga i New Zealand nei. Mo alo matama whanau a vaiala i le vai maunga e whamara tuantula tātou fono e po le mafutanga le stona i nei aso tolu se fulu o November i le afoliva i le taiao i le maunta o maunga langa fuaina Jensen i le tuatusi masani o le tasi o Iva Hillcrest Road i Papa Toi Toi. Mana tu mai lau la fonga whamara mole tai ia o loo sainia e ulu fingota avianta mole lau. Morisi whaamtalanga, whaasotei mai le olu atasi, lua i vaiva lima valu i valima. Olu atasi, lua i vaiva lima valu i valima. Pole olu atasi, tolu lima fitu, ono tasi. Olu atasi, tolu lima fitu, ono tasi. Ia pole olu atasi, o valu lima, o tolu fa o ono. Olu atasi, o valu lima, o tolu fa o ono. Whaafitai. O le whaasilsilanga le nei mo le mawhutanga le whianga o loto whanga i a le panta. O le paia i le ainga sa le wālasi, le urua i sa o ma le sa o whaapito ma tuawha i pui e si tangata whaatili ma le maunga ma le matautia o le whale atua. O le awhai o le whilo inga le tātou nuu ma le whianga i le tamaitai pā le mia. I le aso whareile nei o le aso atau aso lus fluiva o le masino November i le matango fie ho. I le tuatusi leo le sefulu lima Barrack Road i Mount Wellington i le tau le fitu i le fiafi. Tātou tali sua fia fiai ia ma futa whaatasi. Whamole tau au mailau te tai i le aso o lo seinia e le tai fono male lau. Ma le linga mulimuli leo tau mai o le lotu whaawatai mo le sitseni New Zealand. O le ambua mua o na whaapoi la autu manu a wale pa ia o Samoa poto. Ai ale pa ia o le tala leo lo tala whaauto ma a whaapuna pa ulia i Aotearoa. Malu foi malu o le tampu itea a wata ma le malo o Samoa i New Zealand nei. Ai e vala awantu maleanganga whaaloalo i le pa ia la silasi o Samoa. Se i o tātou fusi la au o le taua, ai momoli la palapo malo i fonga. Wa antofa nei le fiafio le Australia de ia solus fluivo November lua felu fa, mo le lotu fa efetai, mo le siti seni New Zealand. O le no whanga e whaiai, o le whalesa a le aso fitu po le Sistek, i le sefulu fitu Cape Road i Mangele, i le tau le ono i le fiafi, se iau lia le tu la e vanu i le po. O le a wai le whaipule i a te anau tu yono le Greens, o suia le malo New Zealand, ma le malo Samoa. Whaapea le tina i a whale mai le sa. O le ringwha mai moe o lo whiangai, ma le mawhutanga so whaatasi e whaiwhi au Samoa. O le whono whawhutua Samoa, ma le Pacific Leadership Forum, i le tu pao Samoa, le taiao o whaiva. Momoli atu iai lo o tau soifua, ia tātou whilo iai, i lea e manuia o la tātou sa ilinga ma lo. O nisi nao tātou whaasilsilanga leo tonu mai lo fisa o le Radio Samoa le rifo i vaenga le aso, i na ua se mali antu le vau le wantu lo te vai antu toi 5 minute, e lo toi ona tā leo le tu la e lua, ia tāfo le lua i lea o le ona awida antu leo tātou tala i vai whanua. E pei ona sa e whaafunga atu. Iai, le na whunga dātou le sunga ia se iuli malau leifi. E se taimi e le i mamau atu ia po le tau le tasi i le hawa o nei. Ia e mo tātou le tūpau tamā, ia peo nau whai atu. Ia awhana wha tātou whiloa i nai le la o le Pengenzei. Tātou oe ta ili meni a tātou pulumu.
Ia tautua ma oe, o lau pulumu e te olai, o lau pulumu foi, e te whale tonu ai, ma kope loa sau inisiua, aere yo o mai a Sofia Fia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Uanandure arani, savalege mena veve. Noise. Well,
Malo atu le tautua whangamoa ia, whatalo whatwhata po inga le tunu ule nei tula o le uli kala mo lau whangamai tala tamua. Tō tele tangata i Samoa uliliu initia mo tong fitinga tong ngofio soi fō malo loina. Le iu le malo New Zealand Company mo teknolosi e whaalelea tiri ai ana vai ngō whaafitifita. Tālonga mai tālonga i le avea masui whaao o le University of Malaysia, seisi me lo sanga o le tālenia Sunnyville Williams. E whaafongai ar whaalau teleina o nei telefou. O le tō tele tangata i Samoa uliliu initia mo tong fitinga tong ngofio soi fō malo loina. O le whaamai whatu e mafua mai le romantic fever, le romantic heart disease. O se tasi o atu nganunga tū mua mo le ola marolo ina tamaiti, o rono no fwoi Samoa. O le tamata i fō mai whaapitoa mo tamaiti le mauta ngasi o tupua tamasese mea ole i pia, Dr. Farah Fatupaito. O ia mai kawina le o mai o tamaiti a onga. Ma le lava se mana malama, o ni sao moni, i le whaafita uli. Whao popo iai ma le tō tele o mātua e māsani au na le tilo i whailo wa aia a mata o le whaamai. I le tilo le inti ngā o so tanga o pōna iwi o nāni manua, miti. Mai e tā wai, o māsani au na whaalongo i whaamatalanga mai mātua, o nāoni nā ti ngā o so onga o pōna iwi. Ma le aise anu iai, ai whatau ata fiti ina ua whae tio le tamaititi, ai po seisi mea e mai. O le taimi lawa e au ina atua i whane mai, ua matua i mamai. Mai loa ai le afia i le whamai patu. O le tuai ona i loa mawhai tōng stinga, i li mataita ina i afia ngai lamatia i loa. Ma mo mi ai ta o tonga tau mutai whaia i tinu i whakua. O a inga o whatu pula ia le whaia whai unga e au ina atua la tu tamaiti i intia pe awa mai, ai po fiti na i loni sila e alofili ai le tau mutai. Whalia Dr. Fatupaito i le vaianga tala le PMN, e na te whola sia ma whatu stusa i te tongi o tong fitinga o le whatu. I le whate te inga o le taotonga o le cardiac elation i New Zealand nei ma initia. Initia na o le fitu wafe tala Amerika e whatino ai lea tonga fitinga a i New Zealand e tisa mara se fulumare li mafe tala Amerika. O le nuinga o tonga fitinga ai po taotonga e whaia e taungo fi atu initia. Ai ele lei mo tamaiti mamai a wae te tongia le malo i ale tangata e tausia e po le mātua e o ma tamaiteti. Whari e Dr. Fatupaito mo le pua vaino i alu i tau. O whaalau loa i e Samoa i se upenga ale manu app, se upenga o whaatinonga o whaamaumaunga mo soi pua maloloina, sa hafu foina e whaalelea ati ai mori ka inga, o fisio ka inga ngase. O le sao o le tūlanga whaaleanga ina ua iai nere si o mianga o le puipuinga i le kelope. Ua mawhai ona wha Sofia pa inga malo New Zealand. E a apa atu i kampani mo a wala wha teknolosi mo le whaalelea ati le ai o au penga le fita ale tanum. E lata mai nei sa whailo i ali tamai tai ministar puinga o New Zealand, Julius Collins, kampani whaalo toi whale mo a wala wha teknolosi. Ma kampani whakone kalate i atunu SS mo puinga wha fita. E longo iai, e manao le fita New Zealand e au patasti. Mo le sa ilio o wala e pu e vai ailu i tau te tele ua iai ili tai nei. O i lātou wāta mamai a wala wha teknolosi le fita New Zealand, sa whai a fōi ni a lātou whonotanga li tausa nei. E winga i leanga i lumo o wala wha teknolosi o militeli, ma Amerika, Britania, ma Australia. Ma ngā rului mā lienga so whatasi, e leo wha ama o tia, ma i lātou. O fita le rolangi, o whai ese tūle inga tele mo miai o wala wha teknolosi, wā ruruai. E pio le sulu o mea a Israelu, le Israel's Iron Beam Laser. Le satelite seina i ele lima, e tau iwi ai maisi satelite. Ma le pomu whaatonu alo mamao a Rusia, le Orensink hypersonic missile. Le sa whana i Ukraine le se furo mati. Se pomu ele mwhana ina ilalo, ona ole sao tele. Sa longa e Collins, i se whata singa sa whaia mo a wala wha teknolosi le whatetea, e le asosio kampani mo puipuinga whaafita ia i ulai e whapea, o whaamalo sia le malo ni sila e whaia se ngā iringa. O tau a Ukraine, ma sasai tūru tonu, ma le malosio se o tanga whaafita a Rusia ma kore mātū, o whaamalo se ona whaia whatau te vanga o fōwhanga whata oto, ma le lamatio le manat whapaole i le tūrangi o lo tātou iei nei, le Indo-Pacific. O whaaria e Collins, i nei kampani wha teknolosi whaalo tui whale, ua mo o mia fita New Zealand, ia o wala wha teknolosi, ma mea whai ngā luenga, e lātou te mo o mia ina e sā uni ai. O tausi mai pasi ua wha uina ma wha ailonga ua msia, ma ngā luenga wha tausi mai pasi New Zealand, o tilo nei a ngā ia tunu i whafo,
e ulava ele o mele na sa mana na wai e pena faria e se sui o le uni o io se tasi o le kulupo lo fai masui o tona mai kia o ngatu si mai pasi o la tu falia o le fati noa ele te fatu ona ia pore matanga alue ngora soi fua maro loina ia lana tiu te fai ngō fe o le fata oto le o fuafuanga mōli rumanai o ngā alue ngā fata o si mai pasi e muri mai lea i le o fuina na matanga alue ia le na o le valse lau fast food fao ngā alue i le afe ona se lau sumariva to mai ta o ngā whaawina i le asorulo ne vai aso o le tamata i tausi mai pasi marasawata i te fono le mai ngā to mai tia o ngai le palabra mtonga a tausi mai pasi a New Zealand Bianca Anderson ta ia longa le proklame le morning report o se mea whainga ta tere ona mana mai mai e ta uai o le tonu tausanga o su enga whainga ta ma whaate te inga ni ngā ruenga a e oane le whai unga le ni ngā ruenga o iai se me wa afia tanga uma ma to mana tuna to ai per realisi me faia ma ia tua ai e fu fanga le malo e fai di tu pe falu fa di Anderson o la to wole manui e mo se nga ruenga ma kilo nei e malanga tu papo e u lava ile o le mele na sa mana ai o tanga ta ute ia New Zealand wa ai ar pa tu pola io fa la lave fa longa tanga ta fa sanga ia ila to di tono sumba tono masina o tonai e au fia ma fa ma ta u le oti ma winga tau fai ile li puti fausa au foi nele robinga le New Zealand Herald ele fono fa tono tanga te uteia o fai lo ai foi numero sumani lo masina mai la sofito o ke topa lua fe male futolo e lua se la lua sul fitu fa ma mongo be vesti fai lo tanga te sa fa ya ngai tanga te uteia o se so ma lunga tele le mai le se la ona sumale ono be vesti sa yai ile valu mare apo sanga mo moatu te mai le tanga lua fe male fufa o le numero mare matau tio ve vesti fai long tanga te utai o fai ki kia a e ui lea o lo tu mau pele lata e tolu te se mare pitu o no timing o sile tua i ve vesti li putia na i lo le mesa iai a ele io ile so fitu o ke topo le rua fe mare futolu mana tu o le aso rufu a fitu o ke topo rua fe mare futolu le sa o so po iai e fita fita fa tu pa lava le Hamas ia Israelu le sili e mane afe lua salau so i po sa fanoai ai lua salau fast food tanga te civili ta ave fa manusia i no tonu mo suma le lua masina mo vai e lima ia fa ori masari putia sta pa ia tanga te uteia lua wo so mawu ai te tonu le valu ma afa to sanga o vai ai fast food fa mata fa tanga te uteia sa fa mo wina e se tanto fa le vlave o se tama titia onga o sa onga fa le no lua sa tule ilalo ma fa mata o se la au ma fono ia ile tama titia sta pa ia lo fa inga i ona polinga e fa sa o lotu tanga te Palestina a o tomo foile tomo i tiki uteia e kava ona folinga. Muli ane to ilo na ulu mawhai ai, e lea mawhai ona toi pulo wina lana pulo whai uteia pole kipa. I lea onga e peo nau ili rinai ili lipoti. O si tamaloa sa whai se tina uteia au alu rino whanga mata anga iau kilani e kilo i mōli lan moana, a o iai maleo leo, e nate whasi o tia o ia mapalau vale iai. O tangata te whasanga ia Israelu sa iai whatinga, sa utu vala au e susunu i kesi. Ia tangata uteia, malala wina o ni tangata uli, ma te whau. I ta longa, valu tau sanga talu a mana malo di champina lo langi i pangwa mafa le WBO. O lupe sori ai lauri Joseph Parker, e whaona toi fusu di champina lo langi ale IPF. O le ritu stala America Jan Raphael, wia li putia o Parker, o le ai alui te wina li tama fusu Engelani a Daniel Dubois, mo le fusu le IPF o lo ia umeina, i Saudi Arabia, i las nulus pululo Februari le tau sanga stau. Ta fato ila le Dubois, i alisi tamba Beretani Anthony Joshua i asi tema, ma ia umi ai le champini sa Vanoa. Ta ia ina wha moe moe toi ta pae Joshua se isala pusu angam Dubois, e pitai, wa fa se ene au tafa. Ma Vanoa i le ala mo paka na te lu ia i le pusi. Tasi, ma i champini e whao le rolangi e le umia le champini rolangi o Alexander Usyk o Ukraine. O le fusu anga muni muri a paka sa whai e Riyadh i Saudi Arabia, ia mati, le sa e whato i lalo inai si le Shanghai Taina le champini whatalitari o le rangi, i le panga wa mafa le WBO por interim WBO heavyweight title. O le ruaga sima leono sa manu malo e paka le champini o rangi le panga wa mafa le WBO, i no manu malo ia Andy Ruiz o Mexico e au kilani. E whaalua ora i pui le ruaga so fitu, a e sa mamulu ia Joshua i le ruaga sima le valu, i karavi. I le fusu anga mo le tafa ia umo champini au tu o le panga wa mafa. Ai o le alo sa mo kiwi longo a mo mo le o Blacks ma le tama e whalua man maro le ipo le rolangi Sonny Bill Williams. O whate i ona toi whaia teisi
Milo sanga ila na kareni. O Williams o filfilia ne a vea, ma se tangata to mai whapito sinia. I le University of Malaysia, e vera ripoti ai le vanga tala ale Planet Rugby. O le taimi o le tau le rea, o le tausu mariwa tau sanga, o se tangata taalo. Sa ia whai ai ni nai milo sanga i rantali ni taalo a o fia ai le manuia le kapiliki, ma le kapioni. Ai mai se ai fusu ang wha professor, le sa ve ai ma champinyo le pangamafa ni sela, ai pe tai. O lana ngā ioi ngā lana tali ni muli nei o wha te iai ana au langalango. A o whirifilia e le University whaavao malo, a le Apakari International University po le AIU, a Malaysia, o se sui whahao, pro-chancellor. O le whirifilia o Williams a porpolaina to walatu si whaamtanga tusia, mo le au tustala sa tusia ilungore i tula o le Facebook o le University i le whai ungor vaso. O le sauringa e whai loa i ainon whistlinga o popo e whai a University, i le se fulo te sema e peona tusiai. O Williams e lima se marval talo fai tauri sa talo ai mole o Blacks le val tu sanga lua fulu mare lua smariva ta ia fa ma ni le tala ma ia fa ilo na fa pia ina lo na filflinga sa ia tu si ai lungo na upenga se inga le ex se fa pea mo se sta to po ese mala o tu ma fa tu sanga le tua ma tu ina ti a te se ava no e tu ia no langa e tu wala tu talonga ma o le filflinga mo ia se ava no e pia e ve ma vanga o le university. E ulava sa tropo malea onga e sampa i Williams del toi wha awawa na o onga ma i umia non wha ilunga tikeri mo pulenga ma i le no whanga o suwenga SS a le o Taco Polytechnics i le ruafe sa malivalu ma wha auinai i le ruafe te formariva. Yep. Te mwhai so se mea pēsi nau maro si ai. Tala nau na yaso maua tangata umileanga malu so i foia mōre so. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sa pelu lava o sia upeni ma sia upea tau ato le ia la sa o iuta e tu sia o le lafo le ia la sa o iuta e tu sia o le lafo.
la o la usikaili I le sesenga ae tau le whetaui I le fufusi o si o fuae Ae le ai oni o se vae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Popole vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava Le siufunga malina o Vance aroa kolo I kua ma o Vance pailate e male tumita ia tau mate le pese wa whaingoina o leo langa papa aisa lo loto momo ai leanga le ua papa wa pere kai whamte to le sunga ia se yuli malau leifi mo tatu tala e pe ona e whaafunga tu e le tulai lua le fina au na tu le tulai tasi ile neia so tofila so lusful valune o le masina o novema lua afe lua fa ia fa le mutua mafuto mai le rivango le au fa tala vatu malo le ona sa malo fo ile fa malo sio ia wo vela o fe foi ko maruru ko fa mai ngi maruru e te lole mele tu foi le fa mal mo winga le ta sang mal savini e ke ia no of ma fanga fa kopi sang foi la le la ia ma tua e mu la volta tu tino e pi se example foi le o le afi foi le I fit io wana tu la ma io te wa ma ila le ia on fa malontia fa fo wina tan yelu o le ma futo mal ta tu polo kalame o to umana vale ma futo mal le ia o ia ma no la vea tu le fa ma lo si io e taiso ia tu na le ma o sio wa iso pulumu a mea vo ile e teu fa le len ma no antu le so ia DJ no money e polo sunga le skula ki na ile a fo fa mai o Tara ai ko su ko ngal fa mai nei o driver is tanga te fai ava o mia e o tanga te tonu ana su fa ia DJ no man o lo winga ai mana mi stupe na ele fai me isa o intala fa to su atu il fa mai nei o Tara o ile si le I mai Hawaii e nai wai pahu nai Hawaii se le ko le pu e le mako ka fo le Hawaii fai fo o makwa au le ia le tunu so Malo tu tasi taile ma futo me le divai ngola wo li fan talo fan tu wai ia te uto male ma futo me nai Hawaii malo mahalo ke manga kua ia sola ngo walu fele su e ma foi le ka ko ia le in tempo wai pe awe le kale sio la pe ia so nga dai yo asola la na fa ia su e ngai pe senga yo ke mi nga ole makua in ten year old probably 17 and a half or yo o fa longo kula ya sola tama o le fu suenga I pesen o pra suenga me se suenga o ding viske fu le o fa soli e kadia ila ma ko ye e fi wa I solo fu le rungo wala ma foi fe au ma ko ai ma ye karia le ke ro ko ye te mi tonu ana ele I leva ona mai ona to tala ile ban ban tampo ye po le ban mon sana le ka le sifa e ka le sia la po yo so ngata ile na fa le tonu I pe senga o la ye to man tu po ma ma singa ni po ma singa fo le tala ile e te tala I mo tanga tala utele ia le manu o le au po ia aso ngata ile I manuka le mawhaiona e lo mamau atu lau
pe anga i tulunga le motorway yo ala nga fa kula ukala la nga ko kele la va nga ye o fa me se lu viski vulu le BYU yo on me la fa kula ukala o va kula no va va chika ko wona fa ka yo wa kula yo kufa me lo mo pepsu yo on me la ma ko ki ai la su nga nga fa pa wa le su nga ila no langi mo fa o ke mo ingi va pem fa ka ule pula vo lunga ki lo silio su o ke ka u ko ka mo ri ma wa wa uma usu ya uma no ngasu le fa wa lo de university ya o ka ngolo a me university le fa ku wa hawa ai a mai sa wa ave fa ku isa le long le alu lo mastamalo ai o Hawaii wa le se coupe e pe ka ko ngofi le pasio le va amale male le di sa mo a voile punga ila no la ala ko ngan mang ko lu sa le long ba tsala ba tsia to mo le a wa ya to le BYU i Hawaii yo ma pasi ko su enga pe yo See
fa mai anu roi piki mai ka maki le fa mai ka la ko me e usa le fa bali e go lo ma ko for ya no ko lo ja la ko lo e piki mai ska fa ngau ko kiki ku hora on me Aure menan tupu. Ia, ila usu enga na fai foi lele mole BYU. Ia, poli universite leo te whalongo antu le nanga i foi eisio uso ia li a taua pesta savea. Ia, ma whapena foi o na whamautu oi Hawaii ele tele o tausanga uma. Walaki kako. Walaki kako. Anga whapea o le e ku mau le whingalo se uso. Ia, pole whionga ia li a taua e whamauku i ngai hawa. Ho, e kaku ki liko e wa ai i le sunga e pole whionga i a pesta. Ia, mangu e whapengi o la ua kuko ko o markamalo i hawa. Ia e pangaria. Ia, ua sasifo. Ia ua vavavi. Ia, ole mea kupu i le whionga i a le ataua. Uso ua vavi. E pe ia le vave fo ia skoi inga o tofi lau Ted Stanley. Ia pole te fono o le fono fau tua a Samoa. Ia le tapena tu tanto lotu foi lele. Ia o le sitseni le fia tai au. O le waria. Nga ka wot suenga. Ngau loanga nga o fot suenga. Ia e pangaria. Ia e iei mai ia inga whaptor suenga lau whengu. Ia e mai ia inga whapito. Usa i ma le fsiringa. O le fsiringa o wai koe. Whamat. Pe o e se tama le lei ia. O ke lopo o ku mau le fsiringa. Ia pe o ave e se le fsiringa. A wai mau ki ngoa a wari ia. Usa le ele umang whai kaure le pepon suen. Alo ku se yes okay thank you. Yes okay. Thank you. Misalnya kamala ko fida. Ba kuat pa yo sof. Wa ia pe hang over. Ko sa o le BYU lai hawa. O kango ku ami milo me o fa. Le la fa ku i sele longa BYU. Ia la sanga ma wa yo e ka nga karanga me o le ka ngo fier pasi merva. Ka ngua futsi do ina. Ia e maua kwa le bang ko lunga ngai. Ia pasi le mango. Ala kuna kiki e runga le mango runga inga. Ia. O le meka wanga waka o le BYU. O le ele tala. Soli. Kano faisko ingani o laksenari. O le vai mai. Na fito ai se tavale leo i se taimi o le hauso. Ma le tavale o lo avantu ile li pa le mi o New Zealand. Ia Christopher Luxon. Ia whapea foi ia le tumaita i minister tupe. Ia Nicola Willis. Ile a sona dafi. Alua kuan ka avale leo pomu kuan ka avale al parmia o New Zealand. Ia ai whavitai. O lea ele i whaina le soifua o le li pa le mia. Ia ai mai se foi ia le minister tupe. E pe ona fito ai ele tavale na leo. Mol meka o le nose to tail. Ia pe tail to nose. Ele se sina whaina. Pe ona ta ua mai lea le Department of Internal Affairs. O le matanga alwenga leo mata upu wa loto i fale New Zealand. Lea ua whailo mai le so. O lea uli nei le na sao no iai. Ia le li pale mia ina o siringia fo ima whaile lanto whilo inga mtu stala. O le tanto malo nei o New Zealand. Ia pe ona i sao no whamai. O iwa kei. Masano la sa whaisela sharing ma lea fo. Minister tupe. Ia ai mo ke i foi lele pakakua ko ka valere ngao. Ia ma le vai ku. O ka valere le. Ia fantalo fantua i le rivango le o le sunga le santini sinia le to fai antu mo va siki a shu. Vai pele o elenga wi for ka valere nga fi so ke ofo. Ia vai kwali o ka valere palmieri al wa kwa fa ke il palmieri. Ia ole tulanga pe ona ia. Ia ele o se fa le vlave tunga. Ia po fa le vlave foi le no la matia il soifua. Pita. Ia e tutupua mea wha pe nei. Ia o lena wha mauni mai le matanga alwenga o leo i lea so nafi mai pe tu so la afo le tot. Te mitonua leo tu wa onga. Ia o lea la na wha pe ona tu lai mai na i le awala leo Cobham Drive. I le rau mua i Wellington. Ia
O lea olo o whaia i le suenga i le teimi nei. Pitai, e leise sina whamanua lia, ia mai le ia whaina i fo i se tangata o tangata lau tele sai ai lunga le wala i lea fo i vaenga o leso. Yo, i tanto vailai, sau ale lipoti, fo i lele. Ia o le ta vale leo le na wantu so ai le ta vale na malanga to le pale mi ma le minister tu peni sila. Ia ko mai lo le ia ka ko anga fa ap. Anga fa ape ala o ka ko. E sa un se ka ko ri poki vo le pe. Pa ko i vo. Wai o le matua va vea, o le mtanga luengo, o mta o pulo to i fale ni sila. O le na au mai fa. Wa ka ko ni ton. E makua e aunga lipi ma se mea ele sa urunga o le media. I le me kau o le media sawa. Ai si vai ele me le na li poti mai le ason nafi. O la fo ua umanga li poki mai i ala kanko wafo. I ala kanko muulenga muwai va a sa ngai i sa lelo. A le fo ua vevesi mai ai i ala au le afo. Le au le o ngia o ngafu i fa a media. Usa mo kua o vale me ka o le finangaro whaalia. Ai le isu ele ring. Po o le mea o yengi wha maumanga. Pe wha mauni. Wai konga whaile siaki o le mena ta o le fact. Ia po o le wha mauni ngoni wha matalanga mari upu e whai. A wa o tula whono na le wei nei tono Samoa. Wa makua mafia ia le afo. Le wha mawhaina o le tula whono. O le tula whono ia whaina tuai oi. Pe a fai, e te la foa ni wha matalanga tau whai. E au noa mase wha mao ninga. E o tātou, e wha tātā la fonga me tātou toi, ai o nei e mara whi au tā, wana e mole e toi to ton. O le tau ma whai atu o le tātou polkala, mene o le au li ma fonga mua. Ina ia wha maratu antu le tātou o tunu. Ia tautua nā mā oe, au upu mau wha matalanga. E te tusi a lei lunga, o mene i o penga te whailanga. A wai mua whaitau wailo wainga. Ioi, o tangata nai mua whaitau iai. O le tele la o le tang, e le tau ia whai atu tangata le tau wainga. Ian te oi, a mea soli, sunga. Tele o vai fo lava pe o le ale tūlanga nei iai le o onga o whaamtalanga nei tu ilunga o penga te whailan. Ua tātou nau tele, ile me fo ilelo le whantulanu mu. Ile fo linga fo ilelo le tangata lai anta. I le lima matua foi le lanu moana. A ua ngalo ai ia i tātou. E ko akele aku kanga e whai au kalai kua. Nei lo tangata nai fia mai anto e malau sam ringa nai whai atu. Ea o le tu o lalo la vai al tātou polkala. Te o le mele o le ita o le mea vavi. Noi, mai ka ilo siska ngaka pe kukusa ma le vave fo lo ka ika ia le fia. I le telo le taimi. E ina ua tu lata le matua o lota o la foilele o le koi kikia a ko lo furkas. O le mafu anga le da. Wa la iwa no ta whapea. Si. Ioi. Koe mafu fukasi. Toi no futasi e la. Toi mafu whapea. O la utana le la whai o la whaupunga le la ta i lalo. Whamatai ono a fia tu isela ngona o se tasi. Whamatai a whai na tuai. Ia la mafuta atu ia pai malafai. Whaamanta, e ono alofangia ia ua tangata. Ia pe whaamanta e ono inosia inta ita e tangata. Eo, atono le telo le tembie ngalo ia tātou ia mea. Eo o ia kia uia. Seo ke vai ia ku oka. O la u dictionary reo ke ngofo maa ur keimerangi. Ka ilo fo le dictionary re fo ka umangia nga lonchi sa mor ka usanga raki. Yo, mol mol kelo mol upu waka fia ko si ai lalo. Ya e pangare. O le tangata malona fa sino manga. O le tangata malona tupuanga. O le tangata ia malona ta iala. A faila o le fusi o la sa sulu ngā kiki la sa po la skonga. A o upu makala i o ke whaika ua koe lunga i masuafa i o ke vai ko ngai pipi i mai lo waka. E sa o ila i leo kala fa finge ma se ngo fa longo ile ma se nga ma fuko ma rose. Yo.
E whea ku yei Rose. Lo mea i ngā kamaloa, ai wha Amerikana na whaafi. Rose, na o tia ara wa ia reoi. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina toa November. Mawailoa wanoe te manumalo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas fulu whailonga mo Samoa, luas fulu foi whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whapitoa nao le lima tāna pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O loa wano foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whamali ina fasili i lunga o le telefoni. Ma tino ile la faina o lautupe ai ngā whapetoa. Mo le tutongi no pili o le vai, mo li maisi au nanga i Samoa, o lo mawhai na whatino o le tātu au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo i tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whatau i mangele, pe walau mai le telefoni o Barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whao ngā le tātu app po le direct transfer, e whaasawa i lo teimi a mwese wa taunga tāwhoi le pensini. Pacific Easy, o lau paanga mo tupe whamo moli i Samoa. Avia maua sosa Omega ka Rianga lowi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand nei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi 25 Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Moi tu, amo. She lived on the bones just to follow a dream she had to find. She came home when she follows a dream that's all in mind.
move, you move just like that. I wanna move, you move just like that. I wanna move, you move just like that. Oh yeah, hands on the sicky might fair. Put your hands up. Okay, put your hands down. Here we go. Oh, put your hands up. Okay, put your hands down. Here we go. Come on, put your hands up. Okay, put your hands down. Here we go. Come on, put your hands up. Go, 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 go. Red pop in the hands up, baby, hands up. Give me your heart. Give me your heart. Give me hands up, baby, hands up. Give me your heart. Give me your heart. Give me your love. Oh, your love. Angel face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I'm counting 10. Don't take advice, don't ask me when. Just come my ways and you kiss me and say, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me your love. Oh, your love. When the sun shines on the mountain and the night is on the run, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God's voices calling from a golden skies like way. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains so high, where no one can say my freedom away. Once I had my share of losing, for they locked me on a chain. Yes, they tried to break my power, oh, I still can feel the pain. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God's voices calling from a golden skies like way. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains so high, where no one can say my freedom away. When no one can say my freedom away. When no one can say my freedom away. Okay, put your hands down. Here we go. Come on, put your hands up. Red pop in the mix. Malo le siva, malo le sa, malo le pese. Tau fua le pese o fasile vole aso. O le uto se fulu lo be luto na tale o le tu like. To le ya nga o ai. Ya o tanto na pese fo ile le na tumule malo le pases. Ya e pi ka ki alo fa fo ile le malo le pa. Mana tu ala pulumu ba alo te fa tau le ya so le tu pa te ma au ni ngalo sa pulumu anangata ia e teu mau ia e teu fa le teu o pe o nai teu lau se lau tala fa malo an tu so le ia te vanga sini
Ia male au whenga luenga lea le SK Freight Crates. Ia moa tātou wha moli mo Samoa, ia ole rai maua tātou a tingi pusa. Ia anga isa o runga le Facebook ngai ka mai ilonga i ngō. Ia ole uso ia te vanga sini, ia male lanto nangana SK Freight Crates. Awi tātou ai tātou wha mamoli mo Samoa. Ia le pese le futa amantu nei, whantunga mai le maputi ngā band. Le uso ia mo le pola Wayne Lounge, ia mafui mo no la iso ia. Ia ua tūlanta fui tātou le vaitau. Ia tele i menei o vala aulia. Tele vala aulia, tele fo i le ai o se vala aulia. Ai tumu ai fua le laulau. E le o iai masana mea lo whanaa watu mana ia. A wha a peana o a ule whaisa u wha moe so u wha moe i le whai ungol nei tau sang. E whai le leia ala aurisi. Whai le leia ala kalisi fo i lene. Ia o tangata ia lena o leo ke whaia. I mo me fui o pāki ia ofisa. O kere u whaia kui vala aulia o aswhanga um whai poipong. E re e pure ana a inga i e whingo la koua wha moe moe. Ioi, ia o koe whaia. Nanga o kele o wha moe moe ka kia alu ia. E ko akele aku le au le vala aulia I kanga vala aulia. Ioi. Ia ngau aku lola ia le I o. Mua ngofo I lunga le laula. A le le I o aku kanga kai anga vala aulia. Ioi. Ia o nga kaungu whakaikainga. Whakaikainga. A whaape o le aso whanga. Ia. E kali foi le kaungu a kole. Tama I tai. Ia po le alii. Ia po le tina. Po le tama. Ia po le toi ina. Po le lo matua le whaile aswhana. Ioi. Langa o leo ke kalango aku I mea o leo kukopu. Ioi. Awala wangi I ki ngai fuaro whingal. I makau pupunga I runga marau koko sa moe ringi iau. E lea ia se mea o le a I re fia I fua. O leo te vai atu. Ia wale mea ngā kaki whaalongo I fua I le kua. E kau le kupu I tonu le mea leo le tomumu mai luma. Ia e pe o le pola e moku mai kua fuile. Ia e tomumu muri ai. Ona o le wa avantu nei mea ai. Ma o le mea ngai a lenka ko vevisi. Wa avantu nei la le catering fo I le no mera le na ave si ai ngai o. Ai ui fukanka fo I le runga lauro. Ala. Makua mama uma ia kako trei ye. Ia lo no inga. Se nga on singa a fautuanga le titi. Ta antu yo o tafa. A fai o lenga ka milo fo I paki o nga kausanga wo kunga ia. Kuma sia vango ia ma ko ringi kausanga. Ia. Ko o mai la I kiki a singa vango. Si o a koi kanga kai nga vala auria. Ma ila to. O lea e ia la to me alofa. Ai tilo. O le tausanga nteni. No malanga to I Samoa. No malanga I Samoa le I whaier ki wisimasi. Ona o nisi fo fuanga wha le ainga. Ia, na I le wha paiponga na whaia lea I le afo. I le whai unga o le masino te sema I Samoa le tausanga nteni. Ia, umana so o tuai manisi o fuanga wha le ainga. Ia, maisi fo o wha paiponga. Ia, o le mea la na o wha longo ia ina wa umafa paiponga ia na umalanga to I Samoa. Mana I o le tumutumu. E iai ia mangkua. O whampoiponga ia sona. O ke whai aku a fi mai ngi se mea alofa ala. Ioi. E pe ua vai le one by one fo le la uika ko whamomoli Samoa. Le a fi inga nga o se mea alofa a se urungari fo. Ioi. Ia o ke loai. E leo koe alua se ave se ki poki wila I se whampoiponga ringi waka. Awa o nga wasawa ia ilalo ma le whamakalanga whamakamakngingi ia foilele. O lea foi. E mo mia le tūlanga foilele o le seiling. Awa lea tina enga o le a inga o le ngari fo. Ia. E mo kwa sa o le ngaka. Ia. A o le mea la wa tupu. Wa uma nei nisi o whaipoiponga I Samoa le. Whai unga tau sanga tene. Au whanongolongo kunga karangoa kai karangoa mai. I le keimi lea a vi foai te utusi. Wa si a se alav. To e a fi ina ni mea alofa. Ioi. Ia mai penga o whaiak. A e koe alu a fi ski poki wila I le keimi nge ave o maleu ngari. Koe masano ale vavela wangi mai whafomani mele whai ele inga rongo inga makua a. O le mea la watupu. Whai mai. Wa kakala kungi e urungari. Ia la mea alofa ina avantu I te utusi. Whai mai la le tala. Masalo o le iwa se fulu mon tupu paseni. O laia I tutonu ia mea alofa tupe.
Masalo po se tasi ngai le lua pasene o tau tusi. O isi ke ukusi, e ka kalaku, e le aingi me o ye kokong. Eo, a o isi ke ukusi, e ka kalaku, mo me o fasi pepa fo i e wa kipi kipi, se tu no le whaafonga anga le tunu. Ia ala ua wha mafia fia ke ukusi. Eo, ona tusi e leo le ingo leo ngari ifo. Ai le kusi ai le ngor kare ava ko ke kusi. E si ka ko fa ukala ye le mere o tupu ya tanto. Ah. Ele ai se ngol me na le tupu timi nei pe na tupu tau sangan tene. Male aula le e o ka mongo mo me alai ko kongo pusa pi sup. Ah. No va ai entu le vai so le nei malo fa no malo le fia. Malo ka fia papa ye ko nga ka ngai fo ye le be ngai sa mo. Ele ngata ua talai ia apapi supo tolu pauna ai ku uye kokongu ala. A ua o ia tingi pusa. Lea e tu uye tu tonu pusa pi supo. Sole, o lafo ua fifi I pepa ma. Ai mo mongo uye kongo a kingi pusa sole ka fiolai. Ka lo sia un kangaka maingisia kungu ngai whaiara ngā mea. A whio oe ngai whaiara mea ngā. E sa ore kana fwoi lili. Ina papani ia o lima. Ma ia sa sapa lau wa ai. To ia ko ki ona le hanga wha penga. Eoi. Ia nga e sola le e rafi. Ia e waku ngai a inga ia makupe wha kau mai. Kakala ku ala mera ye koko. So
In this update, the need for an all-of-government response and a central agency to coordinate plans are key themes from a report into New Zealand's COVID response. Phase 1 of the Royal Commission inquiry has now been publicly released. Here's senior political reporter Sophie Trigger. Its 39 recommendations are wide in scope and include planning for the use of international border restrictions, finding options to improve ventilation in public buildings, and to ensure continued education access during a pandemic. On mandates, it recommends identifying circumstances in which vaccination requirements might be advised and considering how negative impacts would be mitigated. Solar Zero customers have been told not to panic about the company's liquidation. Its installation and maintenance subscription model works on a monthly fee paid off over up to 25 years. Business Desk reports Solar Zero didn't supply electricity. Customers had retail contracts with Genesis Energy offshoot Ecotricity, which continue. A spokesman says Ecotricity's contract had no relationship with Solar Zero, so no household risks being cut off. Businesses are being warned not to rest on their laurels after former Ports of Auckland CEO Tony Gibson's been convicted. He was found guilty on health and safety at work grounds for the 2020 death of a stevedore. The Institute of Safety Management says CEOs must put as much effort into safety as any other activity. And Chair Mike Cosman says it needs to be a consistent effort. You're only as good as the extent to which those controls are working now. Today, not that they were in place yesterday or last month or last year. And Met Service is forecasting cooler temperatures at the weekend after unseasonal highs today. Christchurch has reached a sizzling 31 degrees. Timaru's got to 28, but a southerly change is due this afternoon. And that's news. In sport, a half-century for Kane Williamson on a return to Test cricket. The New Zealand batters reached the milestone during the second session on day 1 of the first Test against England in Christchurch. A short time ago, the hosts were 157 for 3, with Williamson and Daryl Mitchell at the crease. Manchester City boss Pep Guardiola's apologised for comments he made after their 3-3 Champions League draw against Feyenoord. The Spaniard acknowledged scratches on his face by saying he wanted to harm himself. Later on social media, Guardiola said he was caught off guard and explained a sharp fingernail caused the scratches. And after 134 attempts, golfer Bryson DeChambeau has finally hit a hole-in-one over his Texas mansion. He's been posting daily of his attempts, and on the 14th shot on day 16, he found success. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Fatalo fatu o lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai ao. Winga le tau mo le so e ufitia le langi e au I le tai ao, pei tai o le amo e se atu mo toi va aia le langi le lei o le aso I le au uli. Ai o le atu va aia le ufitia e au o le langi I le afiafiana nei. E angi mai savili mai sau te sifo I le nei aso. Bevela o lo I ai le atu nuu e lusulua tikeri ma le malu lua sulu ono tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi I le lusu tolmi nu tete ai le tulai valu. Mo le aso atai au, ma tele ina le lewi inga le tau, ma o le angi malo si mai savili mfasolo ina angi mali atu I le au uli mai sau te sisifo o le atu nuu. Vevela o le ai mo le aso atai au lua sulu tolu tikeri ma le malu lua sulu fitu tikeri. O le aso a ele lai le toi 5 minute le tulai ono, ma ngoto ifo I le lusu 5 minute te ai le tulai valu I le afiafia tai au. Ma lo tala na o le tau mo le so mo le aso atai au. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. After my
Vega mai ato whakameke o la Kirisimasi la pese wa whaingoina ma ko ua Kirisimasi. Patala whantua i hamal tonele mafuta mai ai ia mata ua nono ma no le whai o le whaingasina leo marieta vai kameki le wako wana onga ioe. Ia, la maria kwa ilu moi oi le loto a tamaiti. Kalo pe kalo kupu kamai ka ile wa fa ilangi le folonga. Ele kalo va bea e va bea. A longa di mana. O le vetua o lele ma le vetuta ia la o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti a wanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo pala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Ti mana malana tautua matavela i le atunu. E lefe siringia le au nanga whaamalia loto angalu mare mana male au whai ngā ruenga loto fesoa soani. Tau sa fia toe mata ata e te tari tonu lava pe a e susu mai. Wha tau sau ta vale i so si tu a inga o ta vale. E matua e mahofa ma e fo i lau a inga male fia i le lau fafonga fia o lana au whai ngā ruenga. Fesili mai ona e tali tonu lea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava o le Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e sauni malanga i Samoa, mana tua loala moana rentals o lo o maua ai so si tu ai ngā taavale mautatongi mo so se mana onga. E mawhaiona piki la taavale i le maleva lele i whale olo po le tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli antu fōi i le whale tari malo o lo o e wha mautua ai ngā whaabitoa. O lo o yaile insurance cover e te fili mai ai. Nei tupu se whaalawelawe ai o lo o yaile wha mama avenga male pui ngā mo oe. Mori se whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy i le o valu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. Lewa sfurtasi malau famili utu te nele tulai tolu fa talavan tu man tu welengan tu le fa wa onga le utu wa onga le dia stofi talo utu maiti o mai o tonga mai ia le onga ia o me sa fila onga sa fiu suenga ia le linda mai le suenga le dia so fa ma le fuspa a volta alo o fe fo le stemtiti ma tu po le veves tu no le fali su io fu onga sa de vai fa sina me ai o lo wa no tu e lo ngo tono se io le fia a o li antao fai ele tātou se o le sofoi. Ia, o lea ua amatali anto i Malaysia tātou kampari langolongi na Malosia le tātou polakalamena sili matali. Ia, ua lava le whaamliina o tau alo mawhanau alo tātou. O tau, ai whiwhila kanga o leu whaatasi mai. Ia, le sunga le li whai pule. O ia, fo i lea o le li pule o le tautumla nanga. Ale City Cars i nai au kilani se sifo. Ia, ua le whaalau ino le lātou tautua. Ia male au nanga mase mea lo for kirisi masi lau telenga o lungia ma lo le fai o le faiva ma lo le taua tai fanta fiti o ngā luenga o le deive aso ma lo le sui fomanuia ia i le nganga whaalo alo seo manu e la ngona ale wha maulalo ma wha foi le nganga whaafta i le tua ina mo fai o na mowal taf so ta ingo le nae ma lo si ufonga tai ia mo se foi tuti mo fai o wala wina i foi lo telenga le fonga bua i tulanga o le tapo kla masani stof te tasi ia e va ai umai fole nei tu o le atunu o lo manto ngā lue atua i tasi alfa le ta'avale nei le West Auckland o lo tautuaina le to tele o le Pasifika o lo au mau nei ia mananto o lo manuia lava Samoa i lau tapuainga ia ele whapito manuia tasi le nganga mau o lunga lava o lungia po fea lava le mea o e manau biele sosoani ia o le tānu mera masani a e masani no whailoa to le olu tasi o le walu fitulua Pafelo ia tu na itama matutua tina matutua e masani el tatu por kalame ia mo se foi ele mfaya na ngalo le au fai ngalo ngale tua
ia lo latou foʻi i matua faiva ua uma le totofi ai le atua le faanonoga manu tapo i ai New Zealand ma lenei atunuu o lo tatou aumu ai seu manu ina ia faatafatafa esi a famalolosi ina ia aua nei toe afia New Zealand ua lata ma le krismasi ma le tausagafou faatalofa atu ai laulugia i le tulaga o le aotelega o le tatou polokalaimasani lenei vaega ia ae maise lau foʻi faafetai atu i le atunuu i le autovaamai i vaiaso taʻitasi ai le omisi a faatau seu manu le gaga faafetai lava lea i lau faautautaga o tei lopo o lou siufofoga o le mafuaina tele a tafaatau e tolu taifā le vaiaso ia o le lava e agai mai ia o le gaga faafetai lea o le pulega i le leitio Samoa ma le tautua ma tavela ia e faauauina i pele faalauiloa tatou pisinisi masani o le tauripoti ai le masani ai seu manu ia o le agaga faafetai le atunuu ia mo i latou nautovaamai lenei vaiaso faatau taavale ia ma uma foʻi na saini a latou pepa ma momoli atu ia o lenā ua uma ona faatuatuanaʻi atu le tulaga o le faafetai aulugia tusai ma le tatou feloaʻiga masani ae o lenei foʻi taimi ia pe ana fai atu e lē lava upu e faamatala ai taavale mananai a taavale e tutui tonololoto a seu manu o le tele ma le anonoaʻi o tuaiga fou ia e le gata youth ia o tatou fouili aua neʻi galo e faina e teʻitiʻi e le Ford Ranger ma le Toyota Hilux o le lufululua ma le lufulutolu tausaga valau mai e loo taugatā tele le tau aulugia o le a ua peisa le tau le taimi lei faamāmaavega e le atunuu ua o New Zealand foʻi ia ua faisina faaletonu a o le taimi lelei ona o le tulaga o galuega ua tele vaea o galuega ma le tele o company ua tekapuni ia o le ala foʻi lea ua faamāmaavega ai le finance o loo tautuaina lenei tu o le tatou tovine ia ina ia paʻū mai tau o tatou lou o le tele ala o lou e mafai ana e alu i tua ma le taʻavale lelei a le 2.8 2.7 ia faasolo atu lufu tolu ma lufu lua ma lufu tasi ia i le vā o le 15 agai mai lalo le 10 a fai ani paʻū mawaʻe o Christmas o le taugofia o le taʻavale o le mea sili lea le tāua ma le mamalu o le atunuu aua te no faʻi o loo maua tatou taʻavale lelei fodoa ia faasolo ana i taʻavale lapo o tatou van o loo tele le van o tono o le tatou lotoa i o taʻavale foʻi ua uma na iai uma no foa taʻifitu taʻivalu no foa taʻisfululua no foa isi taʻavale Toyota iai solo iai ia o loo tele manonoaʻi no foa e lava saunia lelei mo fuspaʻu mo nai fanau ia e maisi ua lata mai tafaoga o le krismasi ma le tausafou ia i matafaga ma feoaʻiga solo le feasi asiaʻi solo ai nai aiga ia o nai faapito lenā ma nai vaega tāua lenā e faailo atu le tatou kaiadi nei i le tasi lualua agai atu le tasi tolufā Lincoln Road Henderson a faasaga i lelei lava ma le McDonald ia so e gofia le tatou iā ana maua le McDonald ia faasaga ma lo iuta o lealea 12 a Samoa ia ma le agoano o tatou taavale lo iai e atu faatasi a tatou taavale ma le insua ma le warrant tasi le tausaga insua tasi le tausaga o le warrant e fesoasoani ia e fai ai ona laveina oe mai laveaga i luga o aua le tele ia mai se foi pe a faaletonu taavale ia ua iai uma nei vaega uma auā le puipuiga o lou sa pe avatu nei le tatou kaiana o le sirika aua nei galo le tatou telefoni masani o le oiva lua tasilima valuiva lua fitu numero na le tatou ofisa ma le tatou numera so o se taimi lava o le aso e maua iai ulugia lua sulfafitu aso le vaiaso o le olua tasi o valuvalu fitu lua fitu lua e te valaau mai ai manaumia le kaspet taimi nei o le taimi nei se manu alu lunga le taʻilima afemele ua laʻua te tagata e laʻupito laau ona e ua uvavaaina i lelei krismas ia nai tamaitiā o tele ana o mai nai aiga ia fai mai ia e manaʻomia nai seleni mo le krismasi ma o le mea foi la lea ua tuutuu ai luga ae pau a le fautuaga mo Samoa ia faamolemole ia toe togitogi lelei latou loan ia ua o nei tupe uma ia o lo include mai luga o tatou loan o loo amai ia o le tatou lima selau masani lava tuina atu leʻa o le tagata e mai e le faatau tatou laisene masani ia o le lena o le full laisene ma le restricted ia mai se fol tatou laisene Samoa o tou ia o mai Samoa le full laisene o le popole valaau mai ia ma mai tatou income sosoani le finance ina ia vavina maua ni taavale mo le krismasi ma le tausaga fou ia o vaega tāua lenā mo le faalauiloa le tatou company masani a le sirika ia e auauna atu ai mo e Samoa le agaga faafetai o lugia ia e le o asa le vaiaso ma le tatou faatau e mamoli atu ai le agaga faafetai tele lava ma le taele o loo agaga i tagata Samoa uma lava sa faatau taavale i le tatou lotoa i lenei foi vaitau o tatou tulata le krismasi ma le tausaga fou ma o sautofā se manu o walama faauina o tute mafai mo lenei foi aso
ia e manatu e lofa tele atu lungia le whaiunga le neiva iaso le manu le tātua tunu ia soifua ma ia manuia le tātua proklama masani. So i fuia, le talenga ia ulungia o vela voia mafunga tamole o le tautumala udangana le City Kazi dai au kilani sifo e le tuatusi nao le tasi lua pa tasi tolu fa Lincoln Road i Henderson. Blau ia le numera da vala ufua o le ovalu se lau lua fitu tolu fitu val. Ia po le lua tasi lima vanuiva lua fitu. Lua tasi lima vanuiva lua fitu na e maua le numera telefoni fe avea. Ia le talenga ia ulungia. O le tambanai o la so se ting. Lua sfulufai tu na le aso. Fitu aso le vaiaso. O te le loa labo te le mautinoa. Pe tali mai ulungia wa te le lofo. Ia pe wo o ile fatsa nei tausanga. Ia pe tali mai fo tono fatsa. Sfuluiva mana fa miru tu tene le tula en tolu ta mai tifa ma fu spa tono tatu ta vale. Sound me mo tatu por kala me tona e fia. Ole a lua tatu fa i long. Ia e fa manu yai nai o to wi fa unga va yeso te tas. E le o nanga fo. Ia le fo tu mai le la tu tau au. Ia e fe so ni mai fa ma na ia. Ia le tatu por kala me po fa i longa. Ole tatu por kala ma sene silma tali. E pe ele o nanga le Finas Delights mo keke mo aso fa na fa i ponga ma so se fa moi. Ia ma le tatu o nanga fo la le o fa i ngoina. Ole Uncle Springs. Uncle Springs. Ia ele o le sprint foi de ngo fa ko ngadela o le meka o le anko UNKOZ ia ma le Prince PRINTZ e te maua i lunga o le Facebook maua i lunga o le Instagram ia maua fo i lunga o le chili chocolate fa mai ka mai Tasilima i vatolu amo Radio Samoa. You see, right about now, we're finna take it way back. We got Light Reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories untold. Commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 Lion, this collaborator. Someone left, call me to my leader. Eastside, P-Town, 5024, click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la la la, ta ta la la la. Fancy a man that is so magnetizing, so fancy with the hook. Bamba do the down. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta la la ta ta la la la.
Young Maya, we know the divine will only Malapasina, Phantom to Fatna, Jerome Gray, Talala. Level full family to nearly to line Tolu Yang, Yantuman, to him a fan now for Imautamalawa, Ile to Wayoa. Only your issue for man to and I've seen a take me Pula by Piki fan of Molly Ainga. On the 4 years, Wayne left our winner to Mangan Wenga already 4 years, so toffee. A level of loving to Tavalima, dear lover, too like my Lea Swan and Nuffy. Olena, too like my na tea row. Lena for Piana, Malili, Wayne, Tanganta, less on Nuffy. Fine, my only Tanganta, my land to know Korea. Lesa ilungo se pas, Safa Pella on the fit to eye. Masatasi utabale ilaso na dafi. Sa ilingal mutanga alwenga leo malala to so enga lo fanga solo pe il temde. Na mawai pe malava na kolosi le pasi lunga ole leina ona onga tonu wala. Ya ole fantali ele mutanga alwenga leo talado antu nisi sa fa mwali ya ile fa la lave mantu yane ile aso na dafi. Ele li poti pe ona ta o mai to tasi le soifua na mau ile dei fa la lave mtautia ya male se fulu fantangata le sa abudantu le ile falebai o le temi de tula imba ile dei fa la lave ilunga ole piarere State Highway 1 e tu so le tula en lua ile awoli ana nafi ina ua fa pele ona feto ai se pas ia marita vale se lua pasi le na vanto itanga ta fa mai mo mai tono ni sila mai le tunu o Korea ole pasi le company ole DNZ Travel sa fa pele ona awina to ni tanga ta fa mai mo mai ni sila e to se fulu maletasi ia anto aila male pas fa mai el fa mtalanga leo to tolu tangata sa fa pele ona felele mai fa fo mai tono ta vale e yele ta vale le master piki up le master ia fa pe foi ia le si ta vale le master lift back car o le ta wala le dau le fa madan to toile ni vai ngola wo ia tanto fusi pa e se le ta o le fusi pa mo le saunga le mo le pui le lo wola ilunga o le le ala tele wa tupu fa fo se il fa le lave at least on nai se va ingole tavali e tama faile ta fia oi mai lo le atu a fa pela o le famile official le e to tolu tangata le na fele le ese mai to tonu o tavali ia wa tamle ron faile fu spa e la fa ina ia ta to veni wa na me fa yo nei ti le fa pena to no le veni tonu le pasi ia o tavali to tasi ia tavali la inti tavali fe lo piki up fa maule le yo tanto fusi pa ai mai se lava ia le termine i tu wa ia onga ale fa na sa no bai mo tanto programa ufsil matali o to le fa na Samoa o Mr. Cowboy Lenny fa fonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa yeeha Silva zanga Thick, 5, 1. Mali, only my
Alofa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Tui wha tala wā tula ni wāngo lea ori mā tua langa tui leo le whāna wā onga lau tu wā onga tālo whalawa ta maiti o a mai au tau ea mai ia lea onga i le rei fo ia sa tofi tui lua i leo aso le tui o le rei ia masina ea ma le rei fo i vai aso a wā vio lea lua aso le masina o novema ea o lulu mana ia ia le tātou masina e te le la wana fia fia ai tātou o no le la te le ia tātou mea lofa ya pe afenga sa e kamalele sa e to anga ile onga ya ma e usita I mai tamalele mai tene le yo a e usta alona winga fia lo ta mamalo tida e fa yentu mele le mo oin ai e fa lo ngata alona winga na ole no fo al fale la me fa ya so fia le to sanga ali to mai ya le o le dawa tala to fo ile ta to leina le divine ole woli em fe ona vala o ye o to le fa na le ta to polo kalami mana tua se pe sa pe se ya le tani o le tana o la fisi o le la tali au mai e tu la vro ko to no se yo o le unga na ma le mafu anga na le yo na am to le polo kalami ina yanga lulu fa ta se ba tua ma fa na ai le na tu wan tu lava kongi de akwa onga kia I se vai ai alu e ka alu kongor pok ka alu ya le ila ta alom ai le sa fa fo I se fi se tala pena me le au ya le o te fia fo le di vai ngola wuli fa ilo antuli tomati man to le no fa antu pe o lo e vai staro o le na o wala sa ili mai ya le si company e so so ni mai ta to fa ilonga ya o te fia la le vai ngola wo e fa ilo atu o le wa mau e le ngantolo langolango ina le Galaxy Chao Kia ia le fai tu lani o le polokalame le woli ma fofonga mo ya le fo ia tanto sponsors mo polokalame just ya le polokalame la ni ya facilimentali mo to le fa na le so fua a so tofi maleas for real ya o le wa lua tanto sponsors mo ma ia tanto failong avantu mo o to le fa na ya mo le to tinga ina to te vala o mai tani tanto silly ya le ole company la luna lua le wala ngolo ina le tanto polokalame nei mo o to le fa na o le fa le e print time mo me o mitiafu mo meo o fuma fana o tō ninga au kilikiti leo sauni tu ne yang o tō ninga mo meo family reunions ia an tō hai foila ia ma tō ninga au tā alo io a mi se level tu langa lea ile mitiafu ia an tō hai lea ma tā tō o fuma fana po hoodies ia e pe ona whailo mai a tā e ma whai ona e a ngat whailo te mapolo tida ia e te alu ilunga o le Facebook ta ilano le ngol company Uncle's Prince UNKOZ and then Prince PRINCE
PRITNZ PRITNZ ya ole ngonga o ka ko kampangi nga ya ilunga nga ile fo o nei lunga o le Facebook e te maua fo i lunga o le Instagram fa pe fo i male TikTok maua wai le o le uncles UNKOZ.Prince PRINTNZ ya maua mai ya lunga ina fa mtulang nele o le visili mo o tole fa na o le riva ngola o ma tu ala wa luai i tanto fa ilunga ntaia ele nganta ile Failonga mai le Uncle's Prince. Ai maua fo i malau failonga mai le Fina's Delights. Mai vai le. Ia makua happen fa solo a koa oko. E happen oko kom fai ek pea. Le. O le failonga le vai sone. O le fa pea leon amatulia le tamu sanga mua po le vai mua. O le tamu sanga taito a fitu. O le HSBC 7s lua afe lua lima. Ia o le amatulia tu le nei weekend. O le visilila. O fea le fai ai le vai mua. O le tamu sanga taito a fitu. Ja, alle World Rugby po le HSBC 7s le fai i le fai unga le vai usne. O fea le tunu. Fea le tunu le fai ai le tamu sanga mua la vole taito a fitu. I le fai unga le vai es. E le o awai entu i le taito a fitu le mansamo pitai. E le tamu sanga ta alo taito a fitu le mansamo i le vai es o fo. Pe anta tu wau le lo fo le tu. Tolu fitu. Ta si lima i tolu na mtalantu mo tole fana. Kagana mai le turu o tonga mai a DJ Darren i le rivango la woli do to lusful tasi minute. O de tale o le tula fa tale fa to lo antu i le tutua. Mi se le to lo ina o le polkala me o sili matali mole fa na lango lango ina e le Fina's Delights male Uncle's Prince. Tolu fitu tasi lima i tolu. O le dang matalan tu mole fa na o le rivango la woli la wole yaka le potalo vocale po. Tolu fa. Wa mai oi.
Me whawhetai. Wala me sa whailea o ngala dia so akari. Play and reading books and galo rugby. Ta alo le la kapi sole. O ai la lenga malo ko da kapi. Samoa. Hu? Samoa. Samo o yor ko au Samo. Ai ali sia. Who's the other team? Maori. Mao, oh yeah, we. Ngai score. Samoa. Yeah, very good. Yeah, welcome to the program, Kalipo. Very good to hear that you enjoyed your days today at school. Si koe sirikasi ko ane whale o ngau ngola wola. Talofa, is it Sedayas? Yeah. Ai, sorry. Ja, o baila o eri Sedayas. We have sky. Sa anu dao. Yeah. Hala to mi sa fila o ngal dis. Sa whai mako galo ngā lakapi. La, sorry. Ia, o inko ka. Ali Sedayas. O inko ka. O inko ka. No a unga. O yo talongan to wa. Ia, ngala. Kere ila via. Asa, ia, nga mo sko. Ia. Ia, e fi kasko. Nga koli. Nga le kolua. Sorry. Ma lova taile se de isle le tele ma ne yel tau ne ya so le. On sai me ngon ta to le na. Ia. To me ta ya emi tano fa emi. Ma khala se man. O ha boy. Manu e whawhetai. Ia, si fi se kan. Nga e halu rea onga ringi skofi. Ia. Wala to mi sa fila onga emi. Sa whai mako au ngā siwa. O ngā siwa. O ngā siwa lea? Ole, o kai au, le whai mako extravaganza. Extravaganza. O ha uma me whai to extravaganza. E kai mako siwa. Ia. Wa Samoa. Maisine o TikTok. Ia. Ia maisine o skits. Ia, ma ese foi e usu. Ma pese o sole. E o antu i to wainga? Ioi. Wa look forward la to wainga ma tomata tausiva. Ioi. Wa ma e fia kousiva. E fia tausiva. Ole polua. Ole kolua. Wa ma wa umakang. Ioi. Ia, le. O longo winga ea. E la fos kupe pere ai ai. Ioi. Ia, le. Malo, ia nga. Ia o to uma e tau ia in. Ia o le ngalo le extravaganza lantoa. Ngale whaila soa tai au. Le, o le whai ungola vei aso le. Ia po o le whai ungola nei vei aso. O le amatari el tamu sanga. O le HSBC 7's lua whelua lima. O le eva ve amantai tu le masina nei. Ia o te sema. Masina fola masina o te sema. O leu te vai atui e lua tamu sanga. Ioi. O le tamu sanga mua le vai aso nei. Ia ma le tamu sanga lona lua ile vai aso fau. O ile isi sea. O ia ngā. Ngai sao. O le weekend nei. Ia ma le weekend mua o le masina o te sema. O le usilila. O fea le fai e le tamu sanga mua. O le HSBC 7's lua whelua lima. O fea le aturu. Ia, o fea foi le nofuanga le fai ai. O fea le nofuanga. Ia po fea le nu. Le fai e le tamu sanga mua la pare usang ni tia. Ile fai ungol le fai sola ungole ia Kalepo. Kalepo? Kalepo? Ia, o fea le fai e le tamu sanga. Tupai. E mo ira kwana? I. E le fisu ia rau tari? Le ai. E ma lo lai le se ia ntai au. O fea o fai longa ke mga oi. Finas di lines pole Uncle's Prince. Lua. E ave o male lua. Ia, le fa te tele le vala au mai ka lepo. Ia, kakalo ngangi wau kere fese. E fai el computer se. Ia, ansa wai laki. Ia, ua laki. Ansa wai an laki. Ia, ua marie lo loko. Ia, paua ua an laki ka au. Alo fatele antu ka lepo. Ia, filo ai tahe au tanto se. Dele.
o Sedeias. O fair mele fel te to fitu nei weekend ale World Rugby. Kele loa. Oi, te rino. I keri whanonga markala ka le porang whaume. Le, i ang sa ime lunga ling. Le ropo le na ta umi. E mi o whewha i ka long. Ai lo tu pai. Se e mo i rau kwa. Yoi. E le visui. Le ai. E le ai ya se swinga ke mga efa. Le ai. Mani, le e mi wha tele. E le wala me ngala efa. E koe wha uma usiva pe visio mea. Le la walu ia nga mea le loko. Oh, wa nga me nga fer ko e kalisi. O le aso au kalawau. Aso au kalawau. E o a fe foi. Marching fo. O yo le machine fo. Ya le ya manu ia la wanga ia tu ia nga mea in. Ia whawhitai lava. Fa tai fo le vala au mai ia tulita mai tanto se ia tai hau. Sedeias wai mo mele en tunu le fai ile te tovitu. O Dubai. O Dubai. Dubai. Ja, le wow benga le fai Sedeias. Ya lo fasili. O wow fe anga le fai. Wow benga le fai. Le la mako e fai na ko mo va. O mo nga va. Ja, le. O le ana unga wenga fai le mo va. E koso le moa pe sanu le va. Sanu le va. Le leike le o ese Sedeias. Alofa te le atu. Ja, e fonga mai le aso ante. O le fai le tantu. Sei welo. Ja, le leike. Alofa te le atu mo e manuia. Ja, le leike fa te atu mantua. Ja, le da. O le tamsang mo mua e fai le Dubai il fai ungol liva yesu. Ona so atu ele ma le stamul sanga le sempini el sai to fito le Manu Samoa. I tau sanga ua mavai. Ja, e pa uma ila lon tantu tulanga i le teimi dei. Ja, le sempini i na i Cape Town i Afrika i saute. O le utu is fulu family utu na tale o le tu la e fa. Polo kalambi o le kanga i fo faiva le te o le whampea mai a tala mai Australia e mo le te videi. O le awidantu le polo kalambi le dei o le. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said, a great man never loses his daughter's heart. Every daughter has the need and right to her father's love and affection. A young girl said, the problem with my dad is that he's so old, it's hard to teach him anything new. You see, Dad, one of the ways to get close to our daughter is to learn what she likes and enjoys and do those things together with her, like going to a movie, taking walks, or listening to her favorite music. You can always get kids to obey you if you'll just spend time having fun with them. A father I know has a great relationship with his two daughters because since they were little girls, he's made time with them. Every week, he takes his daughters on a date to do something special that they enjoy, and he regularly encourages them and builds up their self-confidence so they're strong, secure young women who stand up to peer pressure. They never lower their standards of character and doing what's right. So it's no surprise that they're close to their dad and ask him for advice on almost everything because he's earned their trust and respect by giving them his time, attention, and affection. In fact, if a daughter doesn't get attention and affection from her father, the way she's supposed to in a healthy, secure way, then she'll look for it in other men who may not care at all about her. Sadly, some fathers are willing to give their daughters everything except themselves. Dad, your daughter also needs to see you love and trust her mother as you respect your wife's abilities in helping you lead the family, just as your daughter also needs to see her mother daily love and respect you as a kind, honest man who leads your family with love and self-control. The best way to correct your children is to correct your example to them. Remember, time flies, and your little girl's going to be a grown woman before you know it. Raising your daughter is like baking a cake. You don't realize you've made a mess until it's too late. So today, why not ask Jesus to forgive you for your past mistakes as a father and to help you start changing so you can become the friend and strong father your daughter needs you to be? After all, being her dad is the one job no one else can do as well as you. Just think a minute.
Sufunga Malina, Joey Tay, Shanna Land, Fat Longo, the Divine Land, Wally Malabese, Fan, all the Toffee, Mailand, Tour, Tuluan to Ele, Polagalamina, Ole, think a minute, pay on Fat Funga to Yale and Tulu, Ele, Neya, Wally Martin, Fiola, Stoffi, and Solus Fulvano, Already Massino, November, Tuluan to Malapolagalamina, Fan of Silver Jolly, Villania Stoffi, Lango, with the Malo Silver Kiki, the Venus Delights, Toy Malafale of Fulea, Ole Uncle Spritz. En Fiona print time to Vijafu, Mahudis, Masose, Lava Lavana, Timna, or 2 year lungading woman in Mamano, Anga Ilungole, Facebook, Uncle's Prince. Below in town to me. Wana fai ona awina atu le polokalame ale awauli mafufunga mua. Ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Mole antilanga nga fa tele Samoa la lango ya la kanto leo le tatu mafutanga melis fulu lua si ya uli mele vainga ole fiafi. Elangan leo le odanga le Galaxy Childcare langalongina ya le polkalamela o le mafunga mua ile vayaso antoa madatua fuli ya itula tolu se fulu le Galaxy Childcare piki fuama toi moliantu le fanau toi maua ya maletama ftanga le stala lo walo aile euli le Christmasi mafai le ona maua toi malehempa mo le neva tawa sofia yang ya wale oye fai ia fuanga anga ilunga le penga te ilangi ale Galaxy Childcare pe ona yele tautua to tonu au kilani so today ya mo tolunga to ina male tautua mo Samoa ba ngalo so leo lo titi faitama lova tele antu mo wiela singo toima fuanga o le dia Stoffi me silanga antu fa mo le yaso le antu pesta severe le usa ni mai to tema futa ile polokalame o le kanga I fo fai lova tele antu wa ai to fuala au goodbye Tolo imatau tu Male penisula mai molino Le tai tu pito ia pia Si o utau langa manaya E fe pula fi mai ile sau O ata uma o fetu o le lani Sulungia ia umasia uhani a obasa balibali Le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene mataba Olo sisi vai ma pepese matata la tulele a umae mane ilano ole ni na o umasi a ukele Sabone Amana tu apea o polu Ole ingole osu o motu Ele mafai hama ona ngalo Le tafe mali o mai singano Olo onofo haitine matama Alona awala lao papa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata